인사드리겠습니다. 자, 다음 포인트 мэдчилээ. 잘 주무셨습니까? 자, сайхан амарсан уу? 예. 피곤하신가 보네요. За, их ядарч ах шиг байна те. 네, 그래요. 제가 이번에 이제 다랑에 오면서 우리 그 교회에 있는 초등학생들한테 이제 며칠 있으면 방학 끝나는데 어떠냐고 물어봤는데. За, би сая дархнаас ирэхээс өмнө одоо чулуун дээр байгаа багангийн хүүхдүүдээс одоо хэд оны дээр амралтанд дууслаа ямар байна гэж асуусан. 안 좋다면서 이야기하더라고요. Тэгсэн чинь муухай байна гэж хэлсэн. 그래서 방학 얼마나 더 주면 좋겠냐고 물어보니까 За, тэгвэл хэр урт амруул гоё гэж асуусан чинь 그냥 매일 방학이면 좋겠다고 이야기하던데. өдөр болгон амралт байвал гоё гэж хариулж илээ. 여러분도 그러시죠? Таван хүн бас тэгж бодож байгаа бах те. 예, 아마 고향 갔다가 오면서 아유 드디어 학교 가는구나 아마 그런 마음으로 오셨을 거라고 생각이 듭니다. За, орон нутруугаа гэрлүүгээ явчаад эргэж ирэх замдаа за ахаал одоо сургууль орчлоо сургууль эхэлчлээ гэж бодоод ирсэн баха. 제가 이 시간을 보니까 벌써 저도 대학부 수련회 이렇게 같이 한 지가 한 4년, 5년 이렇게 시간이 지난 것 같아요. За, би одоо оюутны цугларалтанд оролцдоггүй бараг 4-5 жил болчихсон юм шиг байна. 제가 이제 울란바토르에 있을 때는 그래도 대학생들 이렇게 얼굴 보면 거의 대부분 이렇게 좀 낯이 익숙한 사람들이 많았는데. За, би Улаанбаатарт байхдаа одоо оюутнуудыг ер нь харах юм бол ихэнх хүмүүсийнх нь царайвдсыг мэддэг, ихийг нь ер нь бол их гадралдаг байсан. 요즘 이게 대학부 교재에 오면 거의 모르는 사람들만 있는 것 같아요. Одоо ер нь оюутны нөхөрлөлд ингээ ирээд харахаар ихийг нь ер нь танихгүй мэдхгүй юм шиг байна. 아무튼 이제 새로운 아마 신입생들도 이 자리에 같이 있을 것 같은데요. Ямар ч энэ жил одоо шинээр оюутан болж ирж байгаа шинэ оюутан ч гэсэн байгаа хаа. 여러분 인생에 또 새로운 대학 생활을 시작하는데 이 수련회가 아마 귀한 시간이 될 거라고 생각이 됩니다. За, тэгэхээр та бүхний амьдрал бас одоо шинэ тийм оюутны амьдрал нь бас их үнцэнтэй чухал цаг байх болов гэж бодож байна. 그리고 지금 대학 생활하고 있는 형제자매님들도 방학 동안 풀어졌던 마음을 좀 다잡는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. За, мөн манай үндсэн оюутан ахын дүүсийн үжигсэн одоо амралтаар тийм ээ тавирчихсан амарчихсан байсан сэтгэлээ бас дахин нэг барьж аваад сэргээгээсэй хүсэж байна. 기도하고 시작하겠습니다. За, залбираад эхлэе. 자비로우신 우리 아버지 하나님, 우리의 영혼을 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Өршөөнгүй бидний бурхан минь бидний сүнсийг аварч өгсөн нэгүсэлтэнд талархаж байна. 어제와 오늘 우리 대학생 수련회로 함께 할 수 있는 귀한 시간 허락해 주신 것을 감사합니다. Өчигдөр өнөөдөр оюутнуудтайгаа хамт ийм цугларалтыг хэрхэн үнцэнтэй цагийг бид бүхэнд гаргаж өгсөн талархаж байна. 역사의 마지막 시간 또 젊은 때에 주님께서 우리를 구원해 주신 것 감사드립니다. Энэ түүхийн төгсгөлийн цаг мөчид бас бидний залуу наснд маань аварч өгсөн эзэнтэй талархаж байна. 복음의 마지막 주자로 우리 모두가 잘 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ сайн мэдээний сүүлчийн тамирчныхаа хуваар бид бүхэн бүгдээрээ сайн амьдарч чадхад туслаарай. 노아의 때와 같은 죄악이 충만한 시간을 살고 있습니다. Ноог үетэй адилхан гимнүглээр дүүрэн цаг үед бид бүхэн амьдарч байгаа үлээ. 우리 청년들 그 모든 유혹들로부터 주님께서 지켜주시옵소서. Манай залуучуудыг тэр олон уруу татлахаас та сахин хамгаалж өгнө үү? 한 사람도 실족함 없이 이 믿음의 길을 끝까지 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Нэг ч хүн бүдрэлгүй бүх хүн итгэлийн замаараа эцээ хүртэл алхаж чадхад та туслаарай. 이번 대학생 수련회 참으로 귀한 말씀으로 함께 해주시는 것 감사드립니다. Энэ удаагийн оюутнуудын цугларалтаар дамжуулан үнцэнтэй үгийг бид бүхэнд өгж байгаа талархаж байна. 주님께서 우리에게 주시는 말씀들이 우리의 마음에 새겨지고 또 우리의 삶이 변화될 수 있도록 역사해 주시옵소서. Эзэн таны бидэнд өгсөн үг бид бүхний зүрх сэтгэлд сэлдэгдэж бас бидний амьдрал өөрчлөгдөж чадхад та туслаарай. 이 자리에 있는 모든 대학생들이 주님 앞에 주님 마음에 합한 사람들로 준비되게 해 주시옵소서. Энэ газар байгаа бүх хүмүүс эзний өмнө бас эзний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болж өөрчлөгдөж чадхад та туслана. 오늘도 이 시간 함께 해주시고 필요한 말씀으로 교훈을 더해 주시옵소서. Өнөөдрсөн энэ цаг мөчид та бид бүхэнтэй хамт байж хэрэгтэй сургамжуугийг бидэнд айлтаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 사도행전 13장 같이 보겠습니다. 자, Үйлс 13-аас харъя.
사도행전 13장입니다. Үлэс 13 22절로 23절까지 큰 소리로 같이 한번 읽어볼게요. За 22-оос 23 хүртэл бүгдээрээ чангаар уншицгаая. Тэгээд Бурхан түүнийг зайлуулан тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийг минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуу хүн Есийн хүү Давидыг би олсон гэсэн байдаг. Бурхан амсныхаа дагуу чухам хүү энэ хүү-мас аврагч Есүсийг Израильд авчирсан юм. 예. 어제 성경에서 제일 많이 나오는 이름이 예수님이고 다음이 다윗이라고 말씀을 하셨잖아요. За өчигдрийн хүн дээр Библиэлд хамгийн их гардаг нэр бол Есүс, түүний дараагаар орох нэр бол Давид гэж хэлсэн. 예, 다음이 모세, 그죠? Тэрний дараа Мосе тийм. 예, 제가 어제 맞췄는데 뭐 아무것도 선물을 안 주시대요. За уул нөгчдөө би яг та зариусан гэсэн чинь ямар ч билэг өгөөгүй. 예. 예. 이번 대학생 수련회 주제가 참 좋은 것 같습니다. За энэ удаагийн оюутны цугларалтын сэдв үнэхээр сайхан юм шиг байна. 예, 개인적으로 다윗의 신앙에 대해서 많이 좀 생각을 해봤는데, За би хувьдаа энэ Давидын итгэлийн талаар бас нэлээд бодож үзсэн. 예, 이제 어린 나이에 하나님 섬긴 사람이니까 여러분들에게 아마 꼭 필요한 그런 주제라고 생각이 됩니다. Тэгэхээр бачир насаас ахуулан бурханд үйлчилсэн хүн болохоор та бүхэн яг тохиромжтой хэрэгтэй сэдв юм болов уу гэж бодож байна. 예, 오늘은 주제가 좀 어렵습니다, 그죠? За өнөөдрийн хүмүүс сэдв жоохон хүндтэй хэцүү тийм. 예, 이제 고난과 연단과 징계, 그 다윗의 삶 속에 있었던 것들에 대해서 오늘 같이 좀 생각을 해보려고 하는데, За зовлон, дасгалжуулалт, сахилгажуулалт тэгээ Давидын амьдралд яг болж өрнөсөн зүйлсийн талаар бүгдээрээ хамтдаа өнөөдөр сурна. 이제 우리가 별로 안 좋아하는 단어들이잖아요. За бидний одоо нэг дуртай биш үгнүүтэй, дургүй үгнүүтэй. 예, 좋은 마음으로 말씀을 들으시면 좋겠습니다. За тэгсэн сайхан сэтгэлээр, сайн сэтгэлээр үгийг сонсоорой гэж хүсэж байна. 예, 이 본문에 보면 하나님이 이새의 아들 다윗을 만났는데 하나님 마음에 합한 사람이다 그렇게 되어 있잖아요. За саний хүнсний хөвийг арах юм бол Бурхан Есийн хүү Давидыг арахад тэр Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байлаа гэж гарч байна. 여기서 이제 만났다는 단어가 원어적으로 어떤 의미가 있냐면 За энэ дээр гарч байгаа одоо уулзлаа гэдэг үг нь хэлэн дээрээ ямар утгатай вэ гэвэл 사람이 보물을 어떤 귀한 보물을 찾았을 때 사용하는 단어를 지금 여기 사용하고 있습니다. за хүн одоо ямар нэгэн үнэт эрдэнэсийг олох үед одоо илэрхийлдэг тэр үгийг энэ дээр ашигласан байна. 그러니까 여기서 하나님께서 다윗을 만났다 이렇게 표현하실 때 이 사람 하나님께 다윗은 보석 같은 사람이었던 거예요. За энэ үгэн дээр Бурхан Давидыг олсон гэж байна. Тэгэхээр Давид Бурханд яг эрдэнийн чулуун мэт хүн байсан гэсэн үг. 그러니까 정말 귀한 보물을 만났던 것처럼 하나님은 다윗을 만나셨을 때 정말 기뻐하셨습니다. Тэгэхээр үнэхээр одоо үнэтэй эрдэнийн чулуу олох үедээ баярлдаг шиг Бурхан Давидтай уулзах үедээ маш их баярлсан гэсэн үг. 예. 혹시 보물을 찾아보신 적 있습니까? За магадгүй та бүхэн ер нь эрдэнийн чулуу ер нь олж ирсэн үү? 세상에는 많은 사람이 살아가고 있잖아요. За дэлхий дээр олон хүмүүс амьдардаг тийм. 그리고 이 자리에도 많은 대학생 형제자매들이 앉아 있습니다. За энэ дахинд бисэн олон оюутан залуучууд суучихсан байна. 예. 모든 사람이 하나님이 보실 때 정말 보석 같은 사람이면 정말 좋지 않겠습니까? За бүх хүн Бурханы нүдэнд эрдэнийн чулуун мэт хүн байвал үнэхээр гоё үстэй тийм. 자, 어제 이제 이런 말씀을 배웠습니다. За өчтөр өдөр ийм үг сурсан. 하나님께서 이새의 집으로 사무엘을 보내셨잖아요. За Бурхан Есийн гэлөө Самуэлийг явуулсан. 예. 다윗의 형들이 다 나와서 사무엘 앞에 서 있었습니다. Тэр үед Давидын ах нар бүгдээрээ гарч ирээд Самуэлийн өмнө зогссон. 그 이새의 가장 큰 아들이 엘리압이라는 사람인데 За Есийн хамгийн том хүн бол Илиаб. 사무엘이 딱 보면서 야, 이 사람인가 보다 이렇게 생각을 했잖아요. За Самуэль харамгацаа энэ л хүн юм байна гэж шууд бодсон тийм. 예. 근데 하나님 뭐라 하셨습니까? За тэр үед Бурхан юу гэсэн бэ? 나는 외모 보지 않는다 이렇게 말씀하셨거든요. Би хүний гаднах төрхийг харддаггүй гэж хэлсэн. 그리고 양치고 있던 다윗을 불러와서 다윗에게 기름을 붓습니다. Тэгээд хон хариулж исэн Давидыг бэлчээр дээрээс нь дуудаад Давидын дээр тос асгасан. 그러니까 다윗은 사람이 보기에 뛰어난 사람은 아니지만 하나님 보시기엔 보물 같은 사람이었던 겁니다. Тэгэхээр Давид бол хүний нүдэнд тийм гоцгойд харагддаг байсан хэрнээ Бурханд яг эрдэнийн чулуун мэт хүн байсан. 그러니까 이 세상에는 사람이 보기에 보물 같은 사람이 있고 Тэр энэ дэлхий дээр хүний нүдэнд хүнийг харахад эрдэнийн чулуун мэт харагддаг хүмүүс гэж байдаг. 하나님 보시기에 보물 같은 사람이 있는 겁니다. Мөн Бурханыг харахад эрдэнийн чулуун мэт харагддаг хүн гэж байдаг. 자, 이 세상에는 뭐 공부 잘하고
이렇게 능력이 뛰어난 사람을 세상에서는 보물 같은 사람이라고 이야기를 За 하잖아요. энэ дэлхийд хичээлдээ сайн тийм ээ одоо бусдаас гоцгой тасархай авьяастай хүмүүсийг эрдэнийн чулуун мэд хүмүүс гэж тийм ээ хэлдэг те. 예, 근데 하나님이 보시는 보물 같은 사람은 다른 거예요. За тэгвэл бурхны хардаг эрдэнийн чулуун мэд гэж үздэг хүн өөр ахна. 그래서 하나님은 다윗을 보셨을 때 정말 귀한 보물을 만난 것처럼 기뻐하셨습니다. За бурхан Давидтай уулзахад үнэхээр эрдэнийн чулуун үнэтэй эрдэнэ олсон юм шиг л баярлсан. 그러니까 노아나 모세, 뭐 다니엘, 베드로 이런 모든 믿음의 사람들은 하나님이 보셨을 때 정말 보석 같은 사람이었던 거예요. Тэгэхээр Нова, Мосе, Даниэл, Петр эдгээр хүмүүс бүгдээрээ бурхны өмнө яг эрдэнийн чулуун мэд үнцэнтэй хүмүүс байсан байна. 자, 그리고 또 성경에 보물 같은 사람이 또 있잖아요. За Библиэлд бас эрдэнийн чулуун мэд хүн байгаа тийм. 예, 누굴까요? Тэр хэн бэ? 이 자리에 있는 여러분 자신입니다. Энд байгаа та бүхэн. 예, 이 자리에 있는 여러분 자신이 하나님 보실 때 보물 같은 사람인 거예요. Энд байгаа та бүхэн бурхныг харахад эрдэнэс мэд хүн. 자, 거짓말 같죠? За худлаа ярьж байгаа юм шиг сонсож байгаа биз? 마태복음 13장 찾아보겠습니다. За өдөр Матай 13-аас харъя. 마태복음 13장 Матай 13 44절을 읽어볼게요. За 44-р ишлэлийг уншицгаая. Тэнгэрийн хаанчил нь талбайд нуусан эрдэнэ адил юм. Түүнийг хүн олоод нууж баярлсандаа явж өөрт байгаа бүхний зараад тэрхүү талбайг худалдан авна. 자, 천국에 대한 비유를 예수님 말씀하셨습니다. За Есүс Тэнгэрийн хаанчлалын талаар зөвлөж хэлсэн байна. 자, 밭에 감추인 보화와 같은데 어떤 사람이 이를 발견하고 숨겨두고 돌아가서 자기 모든 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀다고 되어 있잖아요. Тэнгэрийн хаанчлалын талбайд нуусан эрдэнэ адил юм. Түүнийг хүн олоод нууж баярлсандаа явж өөрт байгаа бүхний зараад тэрхүү талбайг худалдан авна гэж. 그럼 여기서 보물을 찾는 사람은 누구냐면 예수님이에요. За энэ дэр гарч байгаа нь эрдэнэнийг олсон хүн хэмбэ гэвэл Есүс. 여기서 밭에 감추인 보화는 사람의 영혼입니다. За энэ дэр гарч байгаа талбайд нуугдсан эрдэнэс нь хүний сүнс. 자기 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀다는 건 예수님이 십자가에 죽으심으로 우리의 영혼을 구원하신 걸 이야기하는 За 거예요. өөртөө байгаа бүхнээ зараад энэ талбайг худалдаж авсан гэдэг нь Есүс бидний төлөө үхээд бидний сүнсийг худалдаж авсан гэсэн үг. 예, 그죠? Тийм үстэй. 예, 밭을 산 게 아니라 결국은 그 밭 안에 숨겨져 있는 보화를 산 거잖아요. Тэр талбайг яг үндэ авсан юм биш. Тэр талбай дотор байгаа үнэт эрдэнэсийг авсан гэсэн. 이 지구가 중요한 게 아니라 그 지구 이 세상 속에 살아가고 있는 사람의 영혼이 너무 중요한 거예요. Тэр бурхан энэ дэлхийн ертөнц чухал биш. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүний сүнс хамаагүй л үнцэндээ чухал. 그래서 예수님은 그 사람의 영혼을 보석으로 보신 겁니다. Тийм учраас Есүс хүний сүнсийг эрдэнэс гэж харсан. 그래서 십자가의 죽으심으로 사람의 영혼을 구원하셨잖아요. Тэгээ загалмай дээр хүч хүний сүнсийг аварсан. 그러니까 예수님 피로 구원을 받은 사람이 보석 같은 사람인 거예요. Тэгэхээр Есүсийн цусаар аврагдсан хүн чинь эрдэнэс мэт хүн. 예. 그러니까 어떤 사람이 보석 같은 사람이 될 수 있느냐? За тэгвэл ямар хүн эрдэнэс мэт хүн болж 예, чадах вэ? 어떤 사람이 하나님의 마음에 합한 사람이 될 수 있느냐? Ямар хүн бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болж чадах вэ? 예, 먼저는 확실히 구원을 받아야 되는 겁니다. Эхлээд заавал баттай аврагдах ёстой. 그렇죠? Тийм багц. 예, 확실히 구원을 받아야지만 하나님 마음에 합한 사람이 될 수 있는 거예요. Баттай аврагдаж иж бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болж чадна. 예. 자, 이 다윗이 하나님 마음에 합한 사람이 됐습니다. За Давид бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн 자, болсон. 왜 그러냐면 За яаж вэ? 자, 사무엘상 16장으로 한번 가보세요. За 1-р Самуэль 16-аас харъя. 자, 1절에서 3절까지를 읽어보겠습니다. За 1-ээс 3 хүртэл уншицгаая. Эзэн Самуэльд Израилийн хаан байхыг нь болиулж миний үйл хэрэгсэн Саулийн хойноос хэдий болтол гашуудах юм бэ? Эвэртэй тос дүүргэн явахтун би чамайг Бэтлехемийн хүн Есү рүү илгээе. Учир нь түүний хөвгүүдийн дундаас би өөртөө хааныг сонгосон билээ гэв. Харин Самуэль би яаж явах вэ? Саул үүнийг сонсвол намайг алах болно гэв. Эзэн айлдахдаа чи охин би рүү авч эзэн дахид өргөхөөр ирлээ гэж хэлэгтэн. Дахид өргөх ёслолд Есийг өргөтэн. Чиний юу хийхийг би чамд зааж өгнө. Миний нэрлэх хүнд чи тос зутаг гэв. 이새의 집으로 가서 하나님이 말씀하시는 사람에게 기름을 부으라고 하셨습니다. Есийн гэлдөө очоод бурхны айлдах хүн дээр айлдсан хүн дээр очоод тос тосол гэсэн байна. 다윗의 형들이 다 나왔는데 아니라고 이야기했잖아요. Давидын ахнар бүгд гарч ирэхгүй аль нь ч бишээ гэсэн. 그리고 마지막 아들 다윗이 사무엘 앞에 왔습니다. Тэгээ хамгийн сүүлчийн хүү Давид Самуэлийн өмнө гарч ирсэн байна. 12절에 보면 12-ыг харвал 하나님이 사무엘에게 이렇게 말씀하셨잖아요. бурхан Самуэлд ингэж хэлсэн. 이가 크니 일어나 기름을 부으라. Тэр хүү энэ байна. Түнд тос тосол гэсэн байна. 예.
이 사람이 내가 찾는 그 보석 같은 사람이니까 기름 부으라고 하셨습니다. Энэ хүн миний нөгөө эрдэнэ мэд хүн байна. Түүнийг очиод тослогтун гэсэн байна. 그리고 13절에 다윗이 여호와의 신에 감동되었다고 돼 있죠. За тэгээ 13-ыг харах юм бол тэр өдрөөс эхлэн эзний сүнс Давидын дээр бууваа гэж гарч байна. 자, 성경에서 기름은 성령을 상징합니다. За Библиэрийн тос нь ариун сүнсийг илэрхийлдэг. 그러니까 다윗은 기름 부음을 받은 사람, 성령을 받은 사람이에요. Тэгэхээр Давид бол тосоор тослогдсон буюу ариун сүнстэй болсон хүн. 그러니까 성령을 받은 사람이 하나님 마음에 합한 사람이 되는 겁니다. Ариун сүнстэй болсон хүн бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болдог. 그러니까 구원을 받지 않은 사람은 아무리 뛰어난 사람이라 할지라도 하나님 앞에 아무 필요 없는 사람이잖아요. За аврагдаагүй ирнэ хичнээн гоц ухаантай байсан тэр хүн бурханд ямар ч хэрэггүй байх нь шүү дээ. 야곱의 아들 중에서 마지막 아들이 베냐민입니다. За Яаковын хүүхдүүдийн дундаас хамгийн бага хүн Биньямин. 그죠? 그 베냐민의 처음 이름이 뭐예요? За Биньямины эхний нэр нь юу вэ? 베노니죠. Бенони тий. 베노니가 이름의 뜻이 뭐예요? За Бенони гэдэг нэрний утга юу вэ? 슬픔의 아들이에요. Гашуудлын хүү. 그죠? Тийм биз дээ. 예. 라헬이 죽으면서 이름을 베노니라고 불렀거든. За Рахал өгөхөхийн өмнө хүүгээ Бенонин гэж 근데 нэрсэн. 야곱이 그 아들의 이름을 바꿔주죠. Гэхдээ Яаков хүүгийнхээ нэрийг өөрчилдөг. 예. 무엇으로? Юу болгодог вэ? 오른손의 아들 베냐민으로 바꿔줍니다. Баруун гарын хүү Биньямин болгож өөрчилдөг. 그러니까 베노니가 베냐민으로 바뀌어야지만 기쁨의 아들이 되는 거예요. Тэгэхээр Бенонин Биньямин болж өөрчлөгдөж баяр хөөрийн хүү болно. 자, 우리가 죄인이었을 때는 우리는 베노니였습니다. За бид нар гэмтэн байхдаа Бенонин 예, байсан. 하나님의 마음에 합할 수 없는 사람이에요. Бид нар бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болох боломжгүй байсан. 근데 우리가 예수님 피로 확실히 구원을 받을 때 우리도 오른손의 아들, 기쁨의 아들 베냐민이 되는 겁니다. Гэхдээ бид хүн Есүсийн царай баттай аврагдах үедээ баруун гарын хүү бас баяр хөөрийн хүү Биньямин болсон байна. 자, 그러니까 여러분 모두가 자기 구원 문제를 확실히 할 필요가 있어요. За тэгэхээр энэ дагаа бүх хүмүүс эхний ээлжинд өөрийнхөө авралын асуудлыг бүр баттай болох 예, ёстой. 그래야지만 하나님 마음에 합한 사람이 되는 거예요. Тэгжээс та бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болж чадна. 예, 그래서 내가 뭘 잘해서 뛰어나서 하나님의 마음에 합한 사람이 아니고 Тэгэхээр та ямар нэгэн зүйлийг сайн хийгээд бусдаас нэг илүү тод байхаараа тийм ээ болцохоор бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болно гэсэн үг биш. 내가 예수님 피로 확실히 구원을 받았다면 보석 같은 사람이고 우리는 하나님의 마음에 합한 사람인 겁니다. Та Есүсийн цар баттай аврагдсан хүн мөн л юм бол бурхан та эрдэнэ мэд хүн бас бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн бахна. 자, 그리고 За тэгээд 사도행전 13장으로 다시 돌아갑니다. Үлс 13-аараа эргээд очие. 자, 22절에 다윗을 만났는데 하나님의 마음에 합한 사람이라고 되어 있잖아요. За 22 дээр бурхан түүнийг миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэж хэлсэн байна. 예, 여기서 하나님의 마음에 합한 사람 이게 무슨 뜻이냐면 За энэ гарч байгаа миний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол 하나님의 마음을 뒤따라가는 사람 그런 뜻이에요. бурхны сэтгэлийг араас нь дагаад явдаг хүнээ гэсэн утгатай. 그러니까 하나님을 앞서가지도 않고 За бурхны урд гардаггүй. 예, 하나님의 뜻을 거스르지도 않고 Бурхны хүслийг эсэргүүцэж сөрдөггүй. 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 쫓아서 살아가는 사람. Бурхны сэтгэл болон бурхны хүслийг араас нь дагаад явдаг хүн. 예, 그게 하나님의 마음에 합한 사람이라는 뜻입니다. За энэ нь болохоор бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэсэн утгатай байна шүү дээ. 우리가 신앙생활 하다 보면 하나님의 뜻보다는 자기 생각을 따라 살아갈 때가 있잖아요. За бидний итгэлээр амьдарч байгаа хугацаанд бурхны хүслийг биш өөрийнхөө хүслийг дагаад явах тохиолдол бас их байдаг. 예. 그리고 하나님보다 자기가 먼저 앞서서 자기 마음대로 살아갈 때도 있는 За 거. бүр заримдаа бурхны хүслийн урдтал нь гарч ирсэн. Тэгээд өөрийнхөө хүснээр зоргоор амьдрах тохиолдол ихсэн бидэнд байдаг. 하나님의 뜻인데 순종해야 될 줄 알면서도 순종하지 않을 수도 있잖아요. Бурхны хүслийг мэдсээр ич дуулууртай байх ёстой гэдгийг мэдсээр ич дуулууртай байж чаддаггүй тохиолдол бидэнд байдаг. 근데 하나님의 마음에 합한 사람은 Харин бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн 예, 하나님의 뜻이면 순종하고 бурхны хүсэл юм бол дуулууртай 예, байдаг. 하나님을 앞서지도 않고 불순종하지도 않는 그런 모습으로 살아가는 사람을 하나님의 마음에 합한 사람이라고 이야기합니다. Бурхны урд гардчихгүй бас бурхны хүсэл дуулуургүй байдаггүй. За тийм хүнийг бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн гэдэг байна. 예, 그래서 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람인 거예요. Тийм учраас Давид бол бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн. 그러니까 우리가 성경을 읽어보면 야 다윗처럼 살 수 있을까 이런 생각이 들잖아요. За бид нар ингээд Библийг уншиж байхдаа би ер нь Давид шиг амьдрах чадах болов гэж боддог шүү дээ. 그리고 성경에는 하나님의 사람이라고 했던 수많은 사람들이 나옵니다. За мөн Библиэр бурхны хүн гэж нэрлэгдсэн маш олон хүмүүс гарч байгаа. 예. 근데 다행인 것은 하나님의 사람도 실수가 있는 거예요. За гэхдээ азар бурхны хүмүүс ч гэсэн алдаа гаргасан. 예, 다윗이 하나님의 마음에 합한 사람이지만 실수가 있었잖아요. Давид бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байсан хэрнээ алдаа гаргасан дээ. 예. 그러니까 우리가 나도 하나님의 마음에 합한 사람으로 살아갈 수 있겠구나 그런 꿈을 가져볼 수 있는 겁니다. За тэгэхээр бид нэр тэгвэл би ч гэсэн бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болоод амьдрч болох юм байна штэ гэсэн мөрөөдөлтэй байж болохоор гоц. 다윗이
하나님 앞에 범했던 큰 두 가지의 실수가 뭐냐면 За Давидын бурхны өмнө үйлдсэн хоёр том алдаа юу вэ гэвэл 바세바를 취하고 우리아를 죽인 겁니다. Бачабата унтаж урийг алсан. 또 한 가지는 뭐예요? Дахиад нэг нь юу вэ? 교만해져서 인구 조사한 겁니다. Бардам болоод хүн амаа тоолсон, хүн амын тооллого явуулсан. 그죠? Тийм биз дээ. 예. 자기 나라가 튼튼해지니까 인구 조사를 하잖아요. За улс орн ингээл өргөжөөл хөгжин цэцгэлээд эхлэнгүүд хүн амын тооллого явуулчихсан. 그러니까 그것이 다윗의 인생 속에 있었던 하나님 앞에 가장 큰 범죄, 실수 중에서 그 두 가지를 이야기할 수 있습니다. За энэ бол Давидын амьдрал бурхны өмнө гаргасан хоёр том алдаа хань. 예. 자, 아브라함도 마찬가지예요. Авраам ч гэсэн 자, ялгаагүй. 아브라함도 믿음의 조상이라고 이야기를 하는데 Авраамыг итгэлийн өвөг дээдс гэж хэлдэг. 아브라함의 인생이 완벽했습니까? Авраамын амьдрал тэгвэл төгс төгөлдөр байсан болов? 아니죠. Үгүй ч дээ. 예. 자기 아내에게 두 번이나 야 남편이라고 하지 말라고 그 이야기를 하잖아요. Өөрийнхөө эхнэрт бүр хоёрын хоёр удаа за чи миний тэмээ эхнэр биш шүү гэж бүр хоёр удаа захиж анхааруулдаг тийм. 그러니까 아브라함도 믿음의 조상이라고 말하기에는 부끄러운 그런 실수들이 있었던 겁니다. Тэгэхээр Авраамын хувьд гисэн итгэлийн өв эцэг гэж тэмээ дуудагдахад ичмэр хоёр том алдаа бас гаргаж байсан байна. 근데 하나님은 무엇으로 사람의 인생을 평가하시냐면 За тэгвэл бурхан юугаар яаж хүний амьдралыг дүгнэдэг вэ гэвэл 예, 사람의 인생 전체를 두고 사람을 평가하시는 겁니다. бурхан хүний амьдралыг бүхэлд нь харж агаад нийтээр дүгнэдэг байна. 아브라함의 인생 전체를 두고 봤을 때 아브라함은 믿음의 조상인 거예요. Авраам амьдралыг бүхэлд нь нийтээр нарсан чи Авраам итгэлийн өвөг дээдс байсан. 다윗의 인생에 실수가 있었지만 다윗의 인생 전체를 두고 봤을 때 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람인 겁니다. Давидын амьдрал алдаа байсан. Гэхдээ Давидын амьдралыг бүхэлд нь дүгнээд харсан чинь Давид бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байсан байна. 그래서 성경을 읽어보면 아브라함은 점점 믿음의 조상으로 준비되어 갔던 거예요. За Библийг уншаад үзэх юм бол Авраам бүр бага багаар итгэлийн өвөг дээдс болоод бэлтгэгдэл явж ирсэн. 예, 다윗도 마찬가지입니다. Давид ихсэг адилхан. 예, 처음부터 완전한 사람은 없습니다. Анханасаа төгсөн гэж байдаггүй. 예, 처음부터 끝까지 너무 완벽하게 신앙생활을 잘한 사람은 거의 없습니다. Эхнээсээ дуустал бараг л төгс итгэлээр амьдрэх хүн гэж бараг байхгүй. 예, 그래서 여러분은 어떤 마음을 어떤 꿈을 좀 가지고 있어야 되냐면 За тэгэхээр та бүхэн ямар сэтгэлтэй ямар мөрөөдөлтэй байх ёстой вэ гэвэл 뭐 실수 없이 완벽하게 주님 오실 때까지 신앙생활을 잘하면 제일 좋죠. за алдаа гарахгүй төгс төгөлдөр эзнийг ирэх өдрийг хүртэл итгэлээр амьдрах юм бол үнэхээр сайн. 예, 그런데 때로는 실수할 수 있고 넘어질 수도 있습니다. Тэгээ заримдаа алдаа гаргаж болно, заримдаа унж болно. 근데 일어날 수 있는 용기가 필요합니다. Гэхдээ тэр үед босох өндих зориг танд байх ёстой. 믿음의 사람들은 넘어졌지만 일어나서 원래 자리로 돌아갔잖아요. Итгэлийн хүмүүс унжаасан. Гэхдээ тэд нэрээ босч ирээ дахиад байсан байр руу очсон. 저도 이렇게 그 대학생들하고 많이 오랫동안 많은 교제를 했습니다. За би оюутнуудтай бүр олон жил маш олон удаа нөхөрлөж ирсэн. 근데 어떤 사람은 넘어졌는데 넘어진 데서 일어나지 못하는 사람이 있고 Тэгээ зарим хүмүүс унчхаад унсан газараасаа өндөж босдоггүй. 예, 어떤 사람은 일어나서 넘어지지만 원래 자리로 다시 돌아오는 사람도 있는 거예요. Харин зарим нь унчхаад унсан газараасаа босч өндөгөөд байсан байр руугаа буцаад явдаг. 그래서 대학 생활을 시작하면서 또 새로운 학기를 시작하면서 여러분에게 이 부탁을 꼭 드리고 싶습니다. Тэгэхээр одоо шинэ хичээлэн жил эхэлж байна. Зарим нь одоо шинээр оюутан болж ирж байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ зүйлийг захий. 예, 제가 여러분에게 넘어지지 말라고 말하지는 않겠습니다. За би та бүхэн битгий унаарай гэж хэлэхгүй. 예, 잘 일어나십시오. Сайн босоорой. 예, 넘어질 수 있습니다. Унж болно. 예, 그러나 잘 일어나셔야 됩니다. Сайн босоод ирээрэй. 그래서 잠언 24장에 보면 За сургаал дүүс 24 дээр 자, 의인은 7번 넘어져도 다시 일어난다고 돼 있죠. зөвхөн хүн 7 удаа унсан ч нэг сэхнэ гэж гарч байгаа шүү дээ. 다윗은 그걸 잘한 거예요. Давид тэрийг л сайн хийсэн. 자, 어제 말씀 중에도 다윗이 하나님 앞에 지었던 죄에 대한 말씀을 하셨잖아요. За өчигдрийн үгэн дээр Давидын бурхны өмнө үйлдсэн нүглүүдийн талаар хэлсэн. 예, 회개함으로 잘 일어났던 겁니다. Гимшил сайн босч ирж байсан. 그래서 다윗이 하나님 마음에 합한 사람이 될 수 있었던 거예요. Тийм учраас энэ Давид бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болж чадсан байна. 그래서 넘어질 수 있습니다. Тэгэхээр унж болно. 예, 실수할 수 있습니다. Алдаа гаргаж болно. 근데 다시 일어날 수 있는 용기가 필요합니다. Тэр үедээ дахин босож өндий гэсэн зүрх зоригтой байх хэрэгтэй. 그렇게 우리는 하나님의 사람으로 만들어져 갈 거예요. За иймэрхүү байдлаар бид хүн бурхны хүн болж одоо ингэж 예, бэлтгэгдэн. 이제 그걸 잘 하셨으면 좋겠습니다. За үнийг одоо сайн мөрдөж яваарай гэж хүсэж байна. 자, 이제 그러면 다윗이 이제 기름 부음을 받고 난 다음에 고난도 왔고 연단도 왔고 범죄함으로 징계도 받았잖아요. За Давид тослогдсныхаа дараа зовлон амсан, дасгалжуулагдсан. За тэгээд нүгэл үйлдснээсээ болоод сахилгажуулагдсан. 예, 다윗이 기름 부음을 받지 않았다면 За магадгүй Давид тослогдоогүй байсан бол 다윗의 인생 속에 그런 고난도 그런 연단도 범죄로 인한 그런 징계도 없었을 거예요. Давидын амьдрал тийм дасгалжуулалт, тийм зовлон нүглээс болж ирэх
салгажуулж гисэн байхгүй байсан. 예, 그래서 다윗의 인생 속에 가장 중요한 단어를 하나 찾아보려고 합니다. За одоо Давидын амьдралын хамгийн чухал үгийг бүгдээрээ нэг 자, олъё. 사무엘상 18장을 보겠습니다. 1-р Самуэль 18-аас хараарай. 사무엘상 18장 6절에서 9절입니다. 1-р Самуэль 18-ын 6-аас 9 хүртэл. 사무엘상 18장 6절에서 9절 보겠습니다. 1-р Самуэль 18-ын 6-аас 9 хүртэл. 같이 읽어볼게요. За хамт уншия. Давид өнөөхөө Филист хүнийг устгаад бүгдээрээ буцаж ирэхэд эмэгтэйчүүд Израилийн бүх хотуудаас гарч ирэн Кингэрэг ба хөгжмийн зэмсэг барин дуудуулан бүжиглэж хөл хөөрцөг болсоор Саул хааныг өгтөө. Эмэгтэйчүүд хөгжилтөн Саул мянгыг Давид түмийг алав гэж дуулалдав. Тэгэхэд энэ үг Саулын дургыг хүргэсэн тул тэр ихэд уурлан тэд Давидэд түмийг хамааруулж надад мянгыг өгөө. Одоо түүнд хаанчлал дутуу байх шүү гэжээ. Саул тэр өдрөөс хойш Давидыг нүд үзүрлэх болов. 예. 자, 이 장면은 이 다윗이 골리앗을 물리치고 전쟁에서 돌아오는 장면이잖아요. За энэ үйл явдал одоо Давид Голиатыг алсныхаа дараа Дайнаас эргэж ирсэн тухай үйл явдал. 자, 전쟁에서 승리하고 돌아오는데 많은 사람들이 나와서 이제 노래를 불러줍니다. За Дайнд ялт байгуулчаар эргэж ирсэн чинь маш олон хүмүүс өгтөж аваад дуу дуулсан байна. 예, 사울의 죽인 자는 천천히고 다윗의 죽인 자는 만만이다. Саул мянгыг Давид түмийг гэсэн байна. 그 노래 소리를 딱 듣는 순간 사울이 마음 기분이 나빠졌습니다. За энэ дууг сонсонгууд Саулын сэтгэл шууд онцгой болсон. 예. 그러면서 9절에 이렇게 이야기하죠. За 9-дөр ингэж гарч 예, байгаа. 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라. Саул тэр өдрөөс хойш Давидыг нүд үзүрлэх болов. 9절을 한번 줄을 쳐보세요. 9절을. За 5 хүн 9-р ишлэлийн доогоор ингэж нэг зураарай. 예. 사울이 다윗을 주목하였더라. Саул тэр өдрөөс хойш Давидыг нүд үзүрлэх болов. 자, 이 순간부터 다윗의 인생 속에 고난이 시작되고 연단이 시작되잖아요. За энэ өдрөөс эхлэн Давидын амьдралын зовлон дасгалжуулалт эхэлсэн. 그죠? Тийм биз дээ. 예. 사울이 주목했습니다. Саул нүд 예, үзүрлсэн. 또 누가 주목했을까요? Бас энэ үед хэн тийм ээ ингэж анхаарал хандуулсан бол 예, 하나님도 다윗을 주목하셨습니다. энэ өдрөөс болон бурхан ч гэсэн Давидыг ингэж анхаарч эхэлсэн. 또 누가 주목했을까요? Бас өөр ингэж хэн анхаарсан бол 마귀도 다윗을 주목했습니다. бодлого сүнс ч гэсэн Давидыг ингэж анхаарч эхэлсэн байна. 자, 하나님의 주목을 받았고 За бурхан ингэж анхаарч ажигласан. 사람의 주목을 받았고 За хүн ч гэсэн ингэж нүд үзүүлж ажигласан. 마귀의 주목을 받았던 겁니다. Диавол ч гэсэн ингэж анхаарч ажигласан байна. 그때부터 다윗의 인생 속에 여러 가지 일들이 생기기 시작하잖아요. Энэ өдрөөс ахуулан Давидын амьдрал янз бүрийн зүйл болж эхэлсэн. 예. 자, 모든 믿음의 사람들은 이 과정을 거치게 돼 있습니다. За бүх итгэлийн хүмүүс энэ үйл явцыг туулах ёстой. 내가 구원을 받을 때 За би аврагдах 예, үе. 하나님은 나를 주목하여 보시는 거예요. Бурхан намайг анхаарч эхэлсэн. 내가 구원을 받고 신앙생활을 시작할 때 За би аврагдах итгэлийн амьдралаа эхлүүлэх үе. 마귀도 나를 주목해서 보는 겁니다. Диавол ч гэсэн намайг анхаараад ажиглаж эхэлсэн. 내가 구원받고 신앙생활을 시작할 때 За би аврагдах итгэлийн амьдралаа эхлүүлэх үе. 우리 주변에 있는 사람들도 나를 주목해서 보는 겁니다. Миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс ч гэсэн намайг ажиглаад эхэлсэн. 거기서부터 고난도 시작되고 연단도 시작되고 유혹도 시작되는 겁니다. За тэр өдрөөс ахуулан зовлон ч гэсэн дасгалжуулж эхэлсэн, уруу татлах ч гэсэн эхэлсэн. 우리가 구원을 받았습니다. За бид нэр аврагч. 우리가 신앙생활을 시작합니다. Бидний итгэлийн амьдралаа эхлүүлсэн. 하나님 우리를 주목하시죠. Бурхан биднийг анхаарч 그리고 ажиглав. 우리에게 걸어가야 될 길을 가르쳐 주시는 겁니다. Бас бидэнд явах ёстой замыг маань зааж өгдөг. 그리고 필요할 때는 우리에게 고난도 주시고 연단도 주시는 거예요. Бас хэрэгтэй үед бидэнд зовлонч өгдөг, дасгалжуулж өгдөг. 어떤 사람을 하나님이 고난을 주시고 연단을 주시느냐? За ямар хүнд бурхан зовлон өгөөд, ямар хүнд бурхан дасгалжуулт өгдөг. 하나님의 주목을 받는 사람입니다. Бурханы тийм анхаарлын төвд байгаа үед. 예. 욥기를 읽어보면 За Йов намыг уншаад үзье. 욥은 하나님의 주목을 받는 사람이었잖아요. Йов бурханы анхаарлын төвд байсан. 그렇죠. Тийм биз дээ. 사단이 하나님 앞에 왔습니다. Сатан бурханы өмнө ирсэн. 하나님이 사단에게 뭐라고 이야기하십니까? Бурхан сатанд юу гэж хэлсэн бэ? 너 욥 봤냐고 물어보시잖아요. Чи Йовыг харсан гэж асуусан дээ. 하나님 왜 사단에게 그 말씀하셨을까요? Бурхан яагаад сатанд тэгж хэлсэн бол? 하나님은 욥을 주목하고 보고 계셨거든요. Яагаад гэвэл бурхан Йовыг ажиглаад анхаардаг байсан. 왜? Яагаад вэ? 욥은 하나님 앞에 정말 좋은 마음으로 살던 사람이니까. Яагаад гэвэл Йов бурханы үнэхээр зөв сайхан сэтгэлтэй амьдрдаг байсан. 하나님은 욥을 유의하여 보셨습니다. Тийм учраас бурхан Йовыг бүр ажиглан нарийн хардаг 왜 байсан. 욥의 인생 가운데 고난 허락하셨을까요? Яагаад гэвэл Йовын зовлонгийн Йовын амьдрал зовлон өгсөн юм бол? 왜 연단을 허락하셨을까요? Яагаад дасгалжуултыг өгсөн 어제 бол? 말씀하셨죠. Өчтөр хэлсэн дээ. 욥은 금 같은 사람인데 정금 같은 사람 만들어 주려고
연단 주시고 고난 주셨다고 하셨습니다. Йов алчих хүн байсан болохоор түүнийг шижир алчих хүн болгох дасгалжуултыг өгч зовлон өгсөн гэсэн. 그러니까 하나님에게 주목을 받는 사람에게 하나님 고난도 주시는 거예요. Тэр бурхны анхаарлын төвд байгаа хүнд бурхан өөрөө зовлон өгдөг. 예. 우리가 신앙생활 하다 보면 어떤 형제 자매들에게 고난이 있고 연단이 있잖아요. За ингээ итгэлээр амьдарч байгаа зарим ахын дүүс ингээ зовлон амсаал дасгалжуулдаг те. 왜 저 사람은 저렇게 큰 어려움을 겪을까? Яагаад энэ хүнд ийм хэцүү зүйл тохиолдод байд юм бэ? 하나님의 주목을 받는 사람인 겁니다. Яагаад гэвэл тэр хүн бурхны анхаарлын төвд байгаа. 사무엘상 1장을 한번 보세요. За 1-р Самуэль 1-ээс харъя. 네, 사무엘상 1장에 보면 1-р Самуэль 1. 사무엘의 어머니였던 한나라는 여인이 나옵니다. Самуэлийн ээж байсан Ханна гэдэг эмэгтэй гарч байгаа. 12절에서 15절을 보겠습니다. 1-ийн 12-оос 15 хүртэл. 읽어볼게요. За уншия. Ханна эзний өмнө удаан залбирч байхад Эли түүний амийг ажиглан харж байв. Ханна дотроо ярьж байсан тул зөвхөн уруулан хөдөлж харин дуун сонсогдохгүй байлаа. Тэгэхэд Эли түүнийг согтуу байна гэж боджээ. Эли түүнд хэдий болтол чи согтуу байх юм бэ? Дарснаасаа сал гэв. Гэвч Ханна хариуд нь үгүй эзэнтэн минь би цохирсон нэг эмэгтэй байна. Би дарсч сархтаж уугаагүй. Харин эзний өмнө сэтгэлээ уудалж байна. 자, 이 내용 너무 잘 알잖아요. За энэ агуулгыг бүгдээрээ маш сайн мэднэ те. 한나가 아들이 없어서 너무 마음에 고통이 있었습니다. Ханна хүүгүй байсан болохоор сэтгэл нь маш их шаналдаг байсан. 마음이 너무 힘들어서 하나님 앞에 나가서 기도하잖아요. Сэтгэл нь маш хэцүү байсан болохоор бурхны очоо залбирсан. 예. 근데 12절에 보면 엘리 제사장이 한나가 오래 기도하니까 그 입을 주목해서 봤다고 되어 있습니다. За гэтэл 12-ыг харах юм бол Ханна хэд удаан залбираад байсан учраас Эли дахиж түүний амийг ажиглан харж байваа гэж гарч байгаа биз? 자, 엘리 제사장은 한나의 입을 이렇게 주목해서 보고 있다가 야 술 끊으라 이렇게 이야기를 한 거예요. За Эли дахиж Ханнагийн уруулыг ажиглан харж байсан чи дарснаас сал гэсэн байна. 자, 그러면 이 엘리 제사장도 한나의 입술을 주목해서 봤는데 또 누가 한나의 입술을 주목해서 보셨을까요? За Эли дахиж хүртэл Ханнагийн уруулыг ажиглан харсан байна. За тэгвэл үүний сацуу хэн жигсэн Ханнагийн уруулыг ажигласан бол 하나님, 그죠? бурхан 예, биз дээ. 하나님이 한나의 입술을 주목해서 보고 계셨던 겁니다. Бурхан энэ Ханнагийн уруулыг ажиглаад харж 그 байсан. 마음의 슬픔을 주목해서 보고 계셨던 겁니다. Түүний сэтгэлдээ уу гашиг бурхан ажиглаад харж байсан. 그리고 사무엘이라는 아들을 하나님 주시잖아요. Тэгээ бурхан түүний Самуэлэд хүү хайрлсан те. 그러니까 하나님도 주목해서 보시는 거예요. Бурхан гэсэн өөр ингэж ажиглаад харж байдаг. 예. 왜? яагаад вэ? 복 주시기 위해서. Ерөөл өгөхгүй. 그래서 하나님이 주목해서 보신 사람들이 있습니다. Тэр бурханы ажиглан хараад анхаарч 예, байдаг хүмүүс. 그 사람들에게 고난도 주시고 연단도 주셨습니다. Тэр хүмүүс зовлон өгжүүлсэн, дасгалжуулалтыг өгжүүлсэн. 야곱에게도 고난과 연단을 주셨죠. Яагууж гисэн зовлон дасгалжуулалтыг өгсөн те. 예, 요셉도 꿈을 가진 사람인데 하나님이 고난과 연단을 주셨습니다. Йосеф мөрөвдөлтөө байсан. Түүн зовлонж өгсөн, дасгалжуулалтыг өгсөн. 다니엘도, Даниэл, 모세도 Мосе. 하나님이 주목을 받은 사람은 다 고난이 있었고 연단이 있었던 겁니다. Бурханы анхаарлын төвд байсан хүмүүс бүгдэнд нь зовлон байсан, дасгалжуулалт байсан. 예. 자, 그리고요. За тэгээд 하나님의 주목을 받는 사람 마귀도 주목하잖아요. за бурханы анхаарлын төвд байгаа хүнийг диаволж гисэн анхаарч ажигладаг. 예수님 이 땅에 오셨습니다. За Есүс энэ дэлхий дээр ирсэн. 30년 동안 그냥 평범하게 살아가셨습니다. 30 жил зүгээр л ингийн амьдэрсэн. 근데 30세가 되셨을 때 세례 요한에게 침례 받으시고 공생애 시작하셨잖아요. 30 наснда баптист Иоханноор баптизм бүртээд бурханы ажлыг хийж эхэлсэн. 마태복음 3장 17절에 뭐라고 되어 있냐면 Матай 3:17 дээр юу гэж гардаг вэ гэвэл 이는 내 사랑하는 아들이 돼 기뻐하는 자라 그 음성이 들렸습니다. энэ бол миний хайртгүй түүнд миний таалал оршдог гэдэг дуу Тэнгэрээс гарсан. 그 마태복음 3장 17절이 3장의 끝절입니다. За Матай 3:17 бол 3 дугаар бүлгийн хамгийн сүүлийн шүү дээ. 그다음에 4장 1절에 뭐가 나옵니까? За тэгээд 4-1 дээр шууд юу гэж гардаг вэ? 예수님이 마귀에게 시험 받으시는 장면이 나옵니다. Есүс диавол соригдсон тухай гардаг. 그러죠. Тийм биз дээ. 예, 세례 요한의 침례를 받으시고 하나님이 예수님 주목해서 보셨던 겁니다. За баптист Иоханноор баптизм бүрдсэн дараа бурхан Есүсийг ажиглаж 예, эхэлсэн. 그때부터 마귀가 그때 예수님을 시험하는 게 시작이 된 거예요. За тэр өдрөөс ахуулан шууд диавол Есүсийг сорж эхэлсэн байна. 그러니까 하나님이 주목해서 보시는 사람, 하나님이 기뻐하시는 사람 마귀는 반드시 시험하는 겁니다. За тэр бурханы ажиглан хардаг, бурханы тааллыг олсон хүнийг диавол заавал очиж сордог. 자, 에덴 동산에서 하나님이 아담 하와가 만드셨습니다. За Эден цэрлэгт бурхан Адам Еваыг бүтээсэн. 하나님 뭐라 하셨습니까? Бурхан яасан бэлээ? 심히 기뻐하였다 그렇게 되어 있잖아요. Бурхан нэн их баярлаа, бурхан нэн сайхан байлаа гэж гардаг те. 홉스골 아가씨 기억나죠? Хөвсгөлийн бүсгүй санаж байгаа үстэй. 예.
우리 목사님 집회하실 때마다 그 홉석을 아가씨 이야기하시잖아요. За пастор семинар ихтэй болондоо хүсгэлийн бүсгүйний талаар ярьдаг шүү дээ. 사람을 만드시고 하나님이 심히 기뻐하셨다고 하셨습니다. Хүний бүтээсийн дараа бурханд үнэхээр сайхан байлаа, нэн сайхан байлаа гэсэн. 그러니까 아담과 하와를 하나님이 주목해서 보셨던 거예요. Тэгэхээр Адам Евэрийг бурхан ажиглан харж байсан гэсэн. 근데 누구도 봤습니까? За тэр үед давхар хэн харсан бэ? 마귀도 아담 하와를 주목해서 보고 있었던 겁니다. Диавол бузар сүнс гэсэн Адам Евэрийг ажиглан харж байсан. 그리고 시험하죠. Тэгээ очиж сорьсон 그 선악과의 시험에 넘어진 겁니다. Тэр үед сайн мөнгө мэдүүлэгч модны сорилтанд унчихсан. 그래서요. 하나님이 주목해서 보시는 사람 마귀도 주목해서 봅니다. Тэр бурханы анхааран ажигладаг хүнийг диавол ч гэсэн анхаарч ажигладаг. 그리고 다윗도 하나님 마음에 합한 사람이고 하나님이 주목한 사람이니까 마귀도 주목해서 보고 있었던 거예요. За Давид бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байсан болохоор бурхан түүнийг ажигладаг байсан учраас диавол ч гэсэн түүнийг ажиглан харсан. 하나님은 다윗에게 고난을 주시고 연단을 주셨습니다. За бурхан Давидэд дасгалжуултыг өгсөн, зовлон өгсөн. 마귀는요. Диавол 보디발의 아내를 다윗의 눈앞에 딱 두고 다윗을 유혹하잖아요. Ботифорын эхнэрийг Давидын нүдэн дээр тавиад Давидыг урд татсан. 그래서 주목을 받는 거예요. Тэгэхээр ингэж анхаардаг байна. 내가 구원을 받고 신앙생활을 시작합니다. За би аврагдаа итгэлийн амьдралаа эхлүүлсэн. 이제 대학교에 들어와서 새로운 대학생활을 시작합니다. Одоо би оюутан болоод шинээр оюутны амьдралыг эхлүүлж байна. 아마 기도하고 왔을 거예요. Тавхан магадгүй залбираад 내가 ирсэн. 주님 앞에 이렇게 살아봐야 되겠다 꿈도 있을 거예요. За би 예수님 хойштой ингэж амьдрнаа гэсэн мөрөөдөлтэй байгаа. 하나님 그 사람 주목해서 보시겠죠? Бурхан тэр үнийг анхаарад харна үз. 마귀도 보는 겁니다. Диавол ч гэсэн зэрэг харна. 또 За бас 우리 주변에 있는 사람들도 우리를 주목해서 보는 겁니다. бидний хүрээлэн хүмүүс ч гэсэн биднийг ажиглан харна. 사울이 다윗을 주목해서 봤잖아요. За Саул Давидыг ажиглан харсан. 그리고 10년 이상 다윗을 죽이려고 쫓아다녔던 거예요. 10 гаруй жил Давидыг алах гээд араас нь хөөсөн. 하나님의 주목을 받는 사람은 마귀의 주목을 받고 주변에 있는 사람들의 주목도 받습니다. Бурхны анхаарлын төвд байгаа хүн диаволын анхаарлын төвд ч байна, эргэн тойрныхоо хүмүүсийн анхаарлын төвд ч гэсэн ордог. 이 다니엘이라는 사람은 너무 믿음이 좋잖아요. Даниэл гэдэг хүн үнэхээр мундаг итгэлтэй. 다니엘서 6장에 보면 Даниэл 6-ыг харвал 다른 총리들이 다니엘을 죽이려고 다니엘의 잘못된 걸 찾으려고 하잖아요. За бусад сайдууд нь Даниэлийг алах гээд Даниэлээс өөсөө хайдаг. 찾았습니까? өөсөө олсон билүү? 못 찾았죠. Олоогүй те. 그러니까 기도하는 사람 죽이자고 법 만들잖아요. За тэгээд залбирсан хүнийг ална гэсэн хууль гаргасан. 그러니까 다윗의 대적도 다윗을 주목해서 봤던 겁니다. Тэгэхээр Давидын 다니엘의 대적도. Даниэлийн найзууд хүртэл дайсанд хүртэл Давиэлийг ажиглан харсан. 자, 우리가 하나님의 주목을 받으면 За бид нар Бурхны одоо анхаарлын төвд орвол 우리의 삶을 주목해서 쳐다보는 사람들이 있는 거예요. бидний амьдралыг жисэн анхаарч эхлэх хүмүүс гарч ирнэ. 여러분이 새로운 학교 생활을 시작합니다. За одоо та бүхэн тийм шинэ сургуульд ороод шинэ хичээлийн жилээ эхлүүлнэ. 아침에 모여서 큐티 하죠. Өглөө цуглаад 큐티 хийн тийм. 밥 먹을 때 기도합니다. Хоол идэхээс өмнө залбир. 그리고 노방 전도도 할 거예요. Тэгээс гадуурчсан сайн мэдээ тарана. 그러면 주변에 있는 사람들이 여러분을 주목해서 볼 겁니다. Тэгм бол та бүхний эргэн тойронд байгаа хүмүүс та бүхний ажиглан харна. 저 사람들은 뭐 하는 사람일까? Энэ хүмүүс ер нь юу хийгээд байгаа юм бол? 주목해서 보지 않겠습니까? Ингээд ажиглан харахгүй гэж юу? 그리고 우리의 믿음에 대해서 궁금해하는 사람도 있는 거예요. За тэгээд тэр дунд бидний итгэлийг бүр сонирхоод мэдхийг хүсэж байгаа хүмүүс ч гэсэн гарч ирнэ. 베드로전서 3장에 그렇게 돼 있죠. Нэгдүгээр 3 дээр ингэж гарч 너희 байгаа. 믿음에 관한 이유, 그 소망에 관한 이유를 묻는 사람들이 있다고 되어 있습니다. Та нарын найдварын талаар асуух хүмүүс гэж байгаа. 그러니까 구원 받고 싶어서 우리를 주목해 보는 사람이 있고, Тэр аврагдлыг хүссэндээ биднийг анхаарч биднийг ажиглах хүмүүс гарч ирнэ. 사울처럼 우리를 핍박하기 위해서 우리를 주목해서 보는 사람도 반드시 생길 겁니다. Мөн Саул шиг биднийг хавчихын төлөө биднийг хавчих га тийм ээ ажиглан харах хүмүүс ч гэсэн гарч ирнэ. 그래서요, 구원받은 우리는 주목을 받습니다. Тэр аврагдсан хүн ингэж анхаарлын төвд ордог. 올바른 신앙생활을 하려고 하는 그 순간부터 우리는 주목을 받습니다. Зөв зөвхөстэй итгэлээр амьдриж хичээжсэн тэр өдрөөс ахуулан бид хүн ингэж анхаарлын төвд ордог. 하나님의 주목을 받고, Бурхны анхаарлын төвд орно. 마귀의 주목을 받고, Диавол ч гэсэн анхаарна. 우리 주변에 있는 사람들의 주목을 받습니다. Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс ч гэсэн биднийг ажиглан анхаарна. 그래서 어떤 사람들은 그 주목을 받는 가운데서 영혼을 인도하잖아요. За зарим хүмүүс бусдын анхаарлын төвд байж бусд хүмүүс анхаарч байгаад хүртэл хүмүүсийн сүнсийг удирддаг. 그냥 외적인 아름다움으로 주목받는 게 아니에요. Зөвхөн тийм ээ гаднах энэ гоо үзэсгэлэнгээр л анхаардаг юм биш. 그들의 그 삶의 모습이 너무 아름답기 때문에 사람들의 주목을 받는 겁니다. тэдний амьдралын дүр төрх үнэхээр үзэсгэлэнтэй байдаг учраас хүмүүс анхаардаг байна. 제가 이 한국에서 어떤 자매님에 대한 이야기를 들었는데, За би Солонгос одоо нэг эгчийн талаар ийм юм сонсч байсан. 이 자매님이 이제 그 야채를 이렇게 사러 가는 거예요. За тэр их болохоор нэг ногоо авахаар явсан. 근데 자기 아파트 앞에 이제
그 시골에서 농사짓는 할머니가 이제 야채를 팔고 있습니다. Тэгсэн чинь байрныхан гадаа хөдөө одоо ногоо төрдөг нэг юм ногоо зараа зогсож байсан. 근데 이 자매님이 야채 사러 가면 항상 그 야채 중에서 제일 안 좋은 것들만 골라서 야채를 사가는 За 거예요. хэрэгжлэхээр ногоо авахаар явахдаа тэр лангуун дээр 나가 хамгийн одоо муу ногоонуудыг дандаа сонгож авч худалдаж авдаг байсан. 그 처음에는 할머니가 아이고 이런 망가르 같은 이 밀태가 있나 하면서 잘 팔았어요. 잘 팔았어. За тэгэл нөгөө имиж ихэнд ямар мангар эмхтэй вэ гэлээд одоо их баярлаа сайн зардаг байсан. 이 여자는 뭐 이런 야채가 좋은지 나쁜지도 모르나 이런 생각하면서 파는 거예요. За энэ эмхтэй ер нь тийм ээ ногооны сайн мууг ер нь ялгаж мэддэг юм байна гэж бодоод ногоогоо их зардаг байсан. 근데 올 때마다 계속 그렇게 사가니까 이제 할머니가 미안하잖아요. За нөгөө эмхтэй чинь ирэх тоолондоо дандаа мууг нь ингэж сонгоо шилээд аваа өгдөг байсан болохоор өнөө эмээгийн санаа зовсон байна. 그래서 이제 할머니가 너무 미안하니까 하루는 이렇게 이야기를 해준 За эмээ 거예요. бүр маш их санаа зов нэг өдөр ингэж хэлсэн. 매일 이렇게 우리 거 사가는 주니까 너무 고맙다고. За өдөр болгон манай лангуур ирээд надаас ингэж ногоо авдагт маш их баярлж 근데 байна. 이 좋은 것들이 있는데 왜 매일 와서 안 좋은 것만 골라가냐고. Тийм сайн ногоонууд байхад тийм сайхан ногоонууд байхад яагаад дандаа ирж мууг нь сонгож аваа яваад идэг юм бэ? 이런 것들이 좋은 거니까 이거 사가라고. За энэ болохоор яг сайн чанартай ногоонууд энийг аваа явчихаа. 근데 그 자매님이 이렇게 대답을 한 거예요. Тэгсэн чинь өнөөхөн их чинь ингэж хариулсан. 저도 좋은 거 나쁜 거 압니다 할머니. Эмээ би аль нь шин ногоо аль нь муу ногоо гэдэг мэднэ. 근데 제가 좋은 걸 다 골라가면 결국 마지막에는 나쁜 것만 남을 텐데. За би шин ногоонуудын бүгдийг нь сонгоо шилээ аваа явуучих юм бол дандаа 무унууд нь үлдэн штэ. 그러면 나머지 안 좋은 거 할머니 어떻게 팔겠습니까? Хадаг үлдсэн эдэн муу ногоонуудаа яаж зарах юм бэ? 근데 제가 나쁜 걸 싹 골라서 가져가면 이 좋은 것들 나중에 할머니 팔기 좋잖아요. За би дандаа мууг нь ингээд сонгож аваа шилээд аваа явуучих юм бол танд дандаа сайнууд нь үлдэнэ. Шинүүд нь үлдэнэ. Тэгэх юм бол танд зарахад амар үжтэй. 그래서 제가 그냥 안 좋은 거 골라서 사가는 거라고. Тийм учраас би таны лангууны хамгийн одоо мууг нь ингээд шилд сонгоод авдаг юм аа. 그 할머니가 나중에 이제 그 이야기를 한 거예요. За эмээ сүлд ингэж ярьсан. 당신이 교회를 다닌다고 이야기를 했는데 Та өөрийгөө сүмд явдаг гэж 내가 хэлсэнтэй. 당신이 다니는 그 교회를 나도 한번 가봐도 되겠냐. Би таны явдаг сүм очиж үзэж болох уу? 그리고 그 할머니가 말씀을 듣고 구원을 받은 겁니다. За тэгээд тэр эмээ үг сонсоод аврагдсан. 자, 그러면 그 할머니는 뭘 보고 있었겠습니까? За тэгвэл тэр эмээ юу харж ирсэн байх нь вэ? 이 교회 다니고 있는 사람을 주목해서 보고 있었겠죠. Тэр сүмд явдаг их чи ажиглаад анхаарч ирсэн байгаа ч. 사람이 그렇게 어리석은 사람 같지 않은데. За уул нь бол гаднаас харахад тийм тэнийг мунхуу хүн шиг харагдахгүй л. 근데 왜 이 사람은 이렇게 물건을 사갈까? Яагаад энэ хүн дандаа ийм ногоог аваад байгаа юм бол? 그리고 교회를 다니는 것도 알았던 겁니다. За тэгж байгаа сүмд явдаг гэдэг мэдсэн байна. 그리고 물어본 거죠. Тэгээ асуусан байгаа ч. 당신이 다니는 그 교회. Таны явдаг тэр сүм. 당신이 믿고 있는 그 믿음 나도 한번 들어볼 수 있겠냐? Танд байгаа итгэлийг би ч гэсэн сонсч үзмээр байна. 여러분에게도 그런 사람이 반드시 있을 겁니다. Та бүхэн ч гэсэн та бүхэндээ чинь тийм хүн заавал таарах болно. 그래서요. 우리가 하나님의 주목을 받을 때 Тэгэхээр бид бүхэн бурхны анхаарлын төвд орвол 하나님은 우리에게 고난을 주시고 연단을 주십니다. бурхан бидэнд зовлон өгөн дасгалжуултыг өгнө. 사탄의 주목을 받을 때 우리에게는 유혹도 오는 겁니다. За сатан анхаарал эхлэх юм бол биднэр лөө уруу татлага ирнэ. 그리고 우리가 사람의 주목을 받을 때 핍박도 오는 거예요. Хүмүүс анхаарах юм бол биднэр лөө хавчлага ирнэ. 그리고 그 핍박을 받을 때 복음도 전해지는 겁니다. Хавчигдах үед энэ сайн мэдээ тарагддаг. 그래서 열매 없는 나무에 돌을 던지는 어리석은 사람이 없다 이런 말이 있잖아요. За үр жимсгүй мод руу тийм ээ чулуу шиддэг мунхуу хүн байдаггүй гэсэн үг байдаг шүү дээ. 내가 열매를 맺어갈 때, За би үр жим сургуул. 내가 하나님의 주목을 받을 때, Би бурхны анхаарлын төвд ороод эхлүүл. 고난과 연단과 유혹도 있는 겁니다. Зовлон дасгалжуулалт уруу татлага ирнэ. 그래서 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람이고 Давид бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу 하나님의 주목을 받았고 бурхны анхаарлын төвд байсан. 사람의 주목을 받았고 Хүмүүс ч анхаарсан. 사탄도 다윗을 주목해서 봤습니다. Сатан ч гэсэн Давидыг анхаарад ажигласан. 그래서 고난도 있었고 연단도 있었고 유혹도 있었다. Тийм учраас түүний амьдрал зовлонж байсан, дасгалжуулж байсан, уруу татлахч байсан. 그래서 다윗에게 있었던 그 모든 것이 여러분에게도 있을 겁니다. Тэгэхээр Давид тохиолдсон бүх зүйл та бүхэнд ч гэсэн тохиолдох болно. 고난도 있을 거고 Зовлон тохиолдно. 연단도 있을 거고 дасгалжуулалт ирнэ. 시험도 있을 거고 Сорилт ч гэсэн ирнэ. 유혹도 있을 겁니다. Уруу татлагч гэсэн ирнэ. 그리고 그 유혹 가운데 넘어지고 징계받는 일들도 여러분에게 있을 겁니다. Уруу татагдаад унаад салхажуулдах үе ч гэсэн ирэх болно. 그걸 기억하셨으면 좋겠습니다. Энийг тэр үедээ сайн санаж аваарай зүсэж байна. 자, 그러면 За тэгвэл 자, 이제 뭘 좀 생각해 볼 거냐면 за юу бодох гээд байна гэвэл 그럼 다윗은 왜 넘어졌을까? Давид ягаад унсан юм бол? 다윗이 믿음이 정말 좋은 사람이었잖아요. Давид үнэхээр итгэлээр мундаг хүн байсан. 하나님의 마음에 합한 사람이었습니다. Тэр бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байсан. 근데 왜 다윗이 우리아의 아내를 취하고 우리아를 죽이고 왜 넘어졌을까? Тэгвэл ягаад Давид урайг их нэртэй унтаж урайг алж унсан юм бол? 이 다윗이 넘어진 것은
우리에게도 큰 교훈이 됩니다. За энэ Давидын унсан шалтгаан бидэнд бүр маш том сургамж. 우리는 왜 시험에 넘어질까? Бид нар яагаад сорилтонд ундг юм бол? 우리는 왜 신앙이 유혹에 넘어질까? Бид нар итгэлийн уруу дадлаханд яагаад унаад байгаа юм бол? 예. 왜 신앙이 뜨거웠는데 왜 신앙이 식어질까? Итгэл доо халуун байж байгаа яагаад ингэж хөрөөд байгаа юм бол? 예, 이 다윗이 넘어진 이유를 살펴보면 그 이유를 우리도 알 수 있습니다. Тэгэхээр Давидын унсан шалтгааныг мэдчих юм бол бүгдээрээ ч үүний учрыг олно. 자, 사무엘 하 11장입니다. За 2 дугаар Самуэль 11-ээс харъя. 예, 다윗이 넘어진 이유를 몇 가지 좀 살펴볼게요. Давидын унсан хэд хэдэн шалтгааны үдээр харъя. 11장 1절입니다. 2 дугаар Самуэль 11-ийн 1. 예, 읽어볼게요. За энийг уншицгаая. Хавар цаг хаад дайнд морддог үеэр Давид Йобыг дүшмэд ба бүх Израилийн хамт илгээхэд тэд Аммоны хөвгүүдийг сөрүүлж Рабаг бүслэн авав. Давид харин Иерусалимд үлджээ. 자, 겨울은 추우니까 전쟁은 하기 어렵습니다. За өвөл хүйтэн байдаг учраас дайн ихэд хэцүү. 예, 이제 봄이 돌아오고 날씨가 따뜻해지면 전쟁이 시작이 되잖아요. За хавар бол цагаагаар дулаарах үе дайн эхэлдэг. 예, 이제 전쟁을 시작할 계절이 돌아온 겁니다. Дайн эхлэх цаг болсон байна. 울дрэл болсон байна. 자, 다윗의 모든 군사들이 전쟁터에 나갔습니다. Тэр үе Давидын бүх цэрэгэрс дайнд явсан. 1절에 뭐라고 되어 있습니까? Нэгдүгээр эшлэлээр юу гэж гарч байна? 다윗은 예루살렘에 그대로 있었다고 되어 있죠. Давид Иерусалимд үлджээ гэж гарч байна. 예. 자, 질문하겠습니다. За одоо нэг асуулт. 다윗은 왜 예루살렘에 그대로 있었을까요? Давид ягаад Иерусалимд үлдсэн бол? 왜 전쟁하러 나가지 않았을까요? Ягаад дайнд яваагүй юм бэ? 왜 그럴까요? Ягаад үлдчихв? 자, 다윗이 넘어진 첫 번째 이유가 여기 있습니다. За Давидын унсан эхний шалтгаан энэ дэр гарч байна. 목표가 사라지고 게으름이 찾아온 거예요. Зорилго нь сарнаад залхуу болсон байна. 다윗의 삶 속에 목표가 사라진 겁니다. Давидын амьдралын зорилго сарнаад байхгүй болчихсон. 그래서 예루살렘에 그대로 있었던 거예요. Тийм учраас Иерусалимд үлдчихсэн байна. 자, 보세요. За хараарай. 가나안 땅을 정복하고 주변의 나라를 정복하고 이스라엘이 튼튼하게 세워졌죠. Кананы тэр чигт нь эзлээд эргэн тойронд улсуудаа бүгдийг нь эзлээд Иерусалимд Израиль тийм ээ одоо маш хүчрхэг хаанчлалтай болсон 자, байна. 다윗이 목표가 뭐였냐면 Давидын зорилго юу байсан бэ гэвэл 하나님의 도우심으로 전쟁에 승리하고 Бурхны тусламжаар дайнд ялд байгуулад 그 나라가 튼튼하게 세워지는 것 그것이 다윗의 목표였던 거예요. улсаа хүчрхэгжүүлж хөгжин зэгцэглүүлэх нь Давидын зорилго байсан. 그런데 하나님의 도우심으로 나라가 통일이 되고 주변 나라를 정복하고 튼튼하게 세워졌습니다. За тэгж байгаа Бурхны тусламжаар Израиль нэгдсэн хаант улсыг байгуулад эргэн тойронд улсуудаа бүгдийг нь эзэлсэн. 그러니까 다윗의 마음속에 이 목표가 사라진 거예요. За ингээд Давидын амьдралын зорилго дуусаад байхгүй болчихсон. 꿈이 사라진 겁니다. Мөрөөдөл нь сарнчихсан байна. 그러니까 게으름이 찾아온 거예요. Тэгэхээр яаж н залхуурал ирж байгааз. 자, 왕이 전쟁에 나갈 시간이 돌아왔습니다. За хаадуудын дайнд явах цаг нь болсон байна. 전쟁에 나가려면 갑옷을 입고 있어야 되는데, Дайнд явахын тулд тийм ээ одоо хоёуг дулгаа өмсөх ёстой. 자, 목표가 사라졌죠. Зорилго нь сарнчихсан. 예, 꿈이 사라지고 게으름이 찾아온 겁니다. Мөрөөдөлгүй болоод залхуу болчихсон 그러니까 байна. 갑옷 대신에 잠옷을 입고 있었던 거예요. Тийм учраас хоёуг дулгааныхаа оронд ундлахын хувцас өмссөн байна. 예, 그때부터 다윗의 인생에 문제가 생기기 시작합니다. Энэ өдрөөс ахуулан Давидын амьдралын асуудлууд одоо ундарч гарч ирсэн. 전쟁의 갑옷을 벗는 그 순간 문제가 생긴 거예요. Дайны хоёуг дулгаа тайлж хайсан тэр өдрөөс ахуулан асуудал үүссэн байна. 다윗은 갑옷을 입고 전쟁터에 서 있어야 되는데 Давид хоёуг дулгаа өмсөө дайны төлбөр дээр зогсож явах хэрэгтэй. 잠옷을 입고 침대에 누워 있었던 겁니다. Гэтэл ундлахын хувцас өмсөд орон дээр хэвтэж байсан. 자, 보세요. За хараарай. 이렇게 다윗처럼 무너진 사람이 또 한 사람 있잖아요. За яг ингэж Давид шиг унсан ахаад нэг хүн байгаа те. 누구예요? Хэн бэ? 삼손이에요. Самсон. 이 사람 이스라엘 나라를 구하라고 하나님이 세우신 사사입니다. За энэ хүнийг бурхан Израилийг авар гэж босгосон шүүгч. 근데 뭘 하고 있다가 눈이 빠지고 머리가 다 깎였습니까? Гэтэл юу хийж байгаад нүдээ ухуулаад үсээ усуулсан бэлээ? 들릴라의 무릎을 베고 있다가 그렇게 된 거 아니에요. Делилагийн өвдгийг дэрлж байгаад ингэ үжтэй. 그렇죠? Тийм үжтэй. 예. 이 삼손도 갑옷을 입고 전쟁을 해야 될 사람인데 Энэ Самсон гэсэн хоёуг дулгаа өмсөө дайн хийгээ явж явах хэрэгтэй. 들릴라의 무릎을 베고 잠을 자고 있었던 겁니다. Гэтэл Делилагийн өвдгийг дэрлээд унтж байсан. 꿈이 사라졌죠. Мөрөөдөл нь байхгүй болсон байгааз. 거기서 삼손도 무너진 거예요. Тэрнээс болоод Самсон ч гэсэн унсан. 자, 이제
새로운 학기가 시작이 됩니다. За одоо шинэ удирал шинэ хичээлийн жил эхэлж. 여러분의 삶이 전쟁 같을 겁니다. Та бүхний амьдрал яг л дайнд шиг байх болно. 공부하는 것이 전쟁이고 Хичээлийг чинь өөрөө дайн. 아침에 일찍 일어나서 큐티 하는 게 전쟁일 거예요. Өглөө эрт тусаад 큐дид явах чинь бас дайн. 큐티 시작하려고 하니까 무섭죠. За 큐ди эхлэхээр айж байгааз. 그죠? Тийм байгааз. 예, 날래가 이제 막 아유 날래가에서 또 이제 어떻게 가냐. За манай налаах одоо яаж налаагаас ирнэ гээл те. 4학년들은 그래요. 올 한 해만 버티자. 올 한 해만. За 4-р үрсэйгэн за яста ганцхан жил дэсэн шүү гээл. 예, 올 한 해만 버티면 이제 큐티 안 해도 된다. За ганцхан жил дэсчих юм бол одоо 큐дид явахгүй байсан ч болно гээл те. 예. 이제 전쟁이 시작이 되는 거예요. Одоо ингэ дайн эхлэх гэж байна. 저녁에 집에 가서 늦게까지 공부해야 되고 Тэгмээ шүн орой гэртээ очиод шүн дүүл хүртэл үүр цаль хичээлээ хийх ёстой. 아침에 큐티 참석하려면 5시에 일어나야 돼. За өглөө 큐дидээ орохын тулд 5 цагт босох ёстой. Налээ. 5 цаг. 맞아. Налаах юм тийм биз 예. дээ. 그렇게 일어나서 나와야 되잖아요. Тэгж босоод гарах хэрэгтэй үстэй. 겨울에는 어때요? Өвөл яадаг үлээ. 아유, 얼마나 추워요. Өвөл үнэхээр үүдэн байдаг шүү дээ. 예. 뭐 캄캄한데 거기 일어나서 큐티 나와야 되잖아요. Өөрөөр тас харахгүй үүдэн ингээл босч ирээл 큐дид явах шүү дээ. 여러분에게 그 전쟁이 이제 시작이 되는 겁니다. Тэгэхээр та бүхний дайн удахгүй эхлэх гэж байна. 대학부 집회해야 되고 Оюутны семинараа ийн, 큐티 해야 되고 큐티гээ ийн, 월요일마다 대학부 모임 해야 되고 нэгд өдөр болгон оюутны нөхөрлөлтөд 노방전도 해야 되고 гадуур сайн мэдээ тарах ёстой. 뭐 여러 가지 많은 전쟁들이 있을 겁니다. За олон дайнууд одоо эхлэх болно. 여러분 그 전쟁의 갑옷을 입으셔야 됩니다. Хүмүүс та бүхэн дайны хоёрт болгон өмсөөрэй. 예, 그게 힘들 거예요. Мэдээж хэцүү. 예, 아침마다 일찍 일어나서 큐티 가는 것이 힘들 것이고 Өглөө тийм ээ эрт тусаад өглөө болгон эрт тусаад 큐дид явна гэдэг хэцүү. 노방전도하고 집회하고 하는 많은 것들이 힘들 겁니다. Гадуур сайн мэдээ тараагаа семинар хийх тийм үнэхэр хэцүү. 예. 근데 그 전쟁이 여러분을 유혹으로부터 지켜줄 겁니다. Гэхдээ энэ дайнууд та бүхнийг уруудлахаас хамгаалах болно. 예. 잠언 Сургаалт өгс 24장 보겠습니다. 24 сарын 30절에서 34절을 볼게요. 30-аас 33 хүртэл 34절까지. 34 хүртэл 자, 30절에서 34절입니다. 30-аас 34 хүртэл 예, 읽어볼게요. за уншия. Залхуу хүний тариан талбай ухар мөчтийн усан үзмийн цэцэрлэгийн дэрэгдүр бие өнгөрөв. Харагтун бүх газарт нь өргөст бут битүү ургаж халгаагаар дүүрч чулуун хашаан нурсан байлаа. Харангуутаал би үүнийг зүрхэндээ тусгаж сургамж ав. Жаахан унтаж, жаахан дуг хийгээд гараа жаахан хумигсаар хөвтөг зурчин, ядууралчин, дээрэмчин мэд, гачаалчин, зэвсэг дайчин мэд ирэхгүй. 자, 꿈과 목표가 사라지고 게으름이 찾아온 사람의 특징이 여기 나옵니다. За мөрөөдөл зорилго нь байхгүй болоод залхуурал өөр дөр нь ирсэн хүний онцлог энэ дэр гарч байна. 예. 이 솔로몬이 게으른 사람의 밭을 보고 깨달은 걸 적어놨잖아요. За Соломон залхуу хүний тариан талбайг хараад ухаарсан зүйл энэ дэр бичсэн байна. 31절에 가시덤불이 퍼졌으며 거친 풀이 지면에 덮였고 돌담이 무너졌다고 했습니다. 31 дээр харагтун бүх газарт нь өргөст бут битүү ургаж халгаагаар дүүрч чулуун хашаан нурсан байлаа гэж. 자, 게을러지면 가시가 퍼지고 잡초가 나고 돌담이 무너지죠. Залхуурах юм бол өргөст бут ургаж халгаагаар дүүрч чулуун хашаан нурдаг гэж. 보세요. За араарай. 신앙의 꿈이 사라지고 목표가 사라지잖아요. За итгэлийн амьдралынхаа мөрөөл зорилго нь сарнаад байхгүй 그리고 болчихсон. 신앙의 게으름이 찾아오면 Бас итгэлийн залхуурал хүрээд ирэх юм бол 내 삶 속에 별로 중요하지 않은 잡초들이 생겨나게 돼 있습니다. за миний амьдралд баг чухал биш тийм ээ юм хогийн ургамлууд ургаж эхэлнэ. 여기는 포도나무, 포도밭이에요. 포도밭. За энэ талбай бол усан үзмийн талбай. 포도원인데 가시가 자라고 잡초가 났잖아요. Усан үзмийн талбайд өргөст бут хогийн ургамал ургачихсан гэж байна. 그러니까 하나님을 향한 열매를 맺어야 되는데 Уул нь бурхан тийм ээ одоо зориулагдсан үр жим сургуулах хэрэгтэй. 신앙의 목표와 꿈이 사라지면 잡초가 나는 겁니다. Итгэлийн зорилго, итгэлийн мөрөөдөл нь байхгүй болчих юм бол хогийн ургамал ургах. 그럼 우리 신앙생활 속에서 잡초가 뭘까요? За тэгвэл бидний итгэлийн амьдралын хогийн ургамал юу юм бол? 페이스북하고 Facebook, 스마트폰으로 다른 거 하고 гар утсаар өөр юм их. 예, 이런 잡초가 생기는 겁니다. Ийм 잡초가. халгайд ийм хогийн ургамал ургадаг байна шүү 여러분 дээ. 그건 잡초예요. Хүмүүс тэр чинь ерөөсө хогийн ургамал 그러니까 신앙이 게을러지면 삶 속에 잡초가 생깁니다. итгэл залхуурах юм бол амьдралд нь хогийн ургамал ургадаг.
잘 생각해 보세요. Сайн бодоорой. 앞으로 그걸 경험하게 될 겁니다. Таван хойштой үнийг угсаа мэдрэх болно. 아침에 큐티 나가지 않고 За өглөө гүдэдээ явахгүй. 그렇게 부지런히 신앙의 전쟁을 하지 않으면 Ингэж хичээгээ тийм ээ хөдөлмөрчөөр итгэлийн амьдралынхаа дайн толгойг хийхгүй бол 여러분의 삶 속에 잡초가 올라올 겁니다. тавхны итгэлийн амьдралд хоёрын урмал урах болно. 그리고 돌담이 무너졌다고 돼 있죠. За тэгээд чулуун хашаа нурсан байлаа гэж нэ. 자, 교제, 말씀, 큐티 이런 게 돌담이에요. Нөхөрлөл үг кьюти чинь бүгдээрээ чулуун хашаа. 예. 그런데 신앙의 목표가 사라지고 게으름이 찾아오면 그 돌담이 무너지기 시작할 겁니다. Итгэлийн зорилгын сарниад тийм ээ залхуурл өөр дөр нь хүрээд ирэх юм бол чулуун хашаа нь нурчдаг. 예, 큐티라는 돌담이 무너지고 Кьюти гэдэг чулуун хашаа нурна. 노방전도라는 돌담이 무너지고 Гадуур сайн мэдээ гэдэг чулуун хашаа нурна. 우리를 지켜주는 그 돌담들이 다 무너질 겁니다. Биднийг хамгаалдаг чулуун хашаанууд бүгд нурах болно. 예, 다윗은 그 돌담이 다 무너졌던 거예요. Давидын чулуун хашаанууд бүгд нурчихсан. 그래서 시험에 넘어진 겁니다. Тийм учраас сорилт нь унсан байна. 예. 여러분 피곤하지만 전쟁의 갑옷을 입으셔야 됩니다. Хүмүүсээ та ядарч байсан ч дайны хойд дуулгаа өмсөх хэрэгтэй. 이해되셔요? Ойлгож байна уу? 예. 그러지 않으면 잡초가 올라오고 돌담이 무너집니다. Тэгэхгүй бол хогийн урмал ургаа чулуун хашаа чинь нурах болно. 그리고 За тэгээд 다윗이 무너졌던 두 번째 이유가 뭐냐면 Давидын үнсэн хоёр дахь шалтгаан юу вэ гэвэл 사무엘 하 7장 가보겠습니다. 2 дугаар Самуэль 7-оос харъя. 사무엘 하 7장 2 дугаар Самуэль 7 8절로 9절입니다. 8-9. 읽어볼게요. За уншия. Мөн тиймээс одоо чи миний зарц Давидэд төв төмдийн эзэн өөрийн ард түмэн Израилийн удирдагч болгохын тулд би өөрөө чамайг бэлчээр дээрээс хонин сүргийн араас авсан билээ. Чамайг хаашаа ч явсан би чамтай хамт байсаар чиний өмнөөс хамаг дайсныг чинь устгаж байсан. Одоо би чамд газар дээрх агуу хүмүүсийн нэрийн адил агуу нэрийг өгнө. 자, 여기 보면요. 하나님이 다윗에게 어떤 복을 주셨는지를 쭉 설명하고 있습니다. За энэ үгэн дээр бурхан Давидэд ямар өрөөлийг өгсөн бэ гэдгийг бичсэн байна. 너 목자인데 내가 주권자를 삼아 주었다. Бэлчээр дээрээс би чамайг удирдахч болгосон. 네 이름을 존귀하게 만들어 줄 거다. Би чиний нэрийг агуу болгоно. 하나님이 이렇게 복을 딱 주셨잖아요. Бурхан ийм өрөөлийг өгсөн байна. 이 나단의 이야기를 딱 듣고 난 다음에 다윗이 뭐라고 이야기했냐면 За Натанаас ийм үг сонссныхаа дараа Давид юу гэсэн бэ гэвэл 자, 18절입니다. 18 дугаар ишлэл. 예, 21절까지 읽어볼게요. 18-аас 21 хүртэл уншия. Тэгээ Давид хаан явж эзний өмнө суугаад эзэн бурхан минь би хэн болоод миний гэр юу болоод та намайг энэ хүртэл авчирсан юм бэ? Гэлээч энэ нь таны мэлмид өчүүхэн зүйл байсан. Эзэн бурхан минь та зарц нарынхаа гэрийн ас ирээдүйн тухай агуу зүйлийг хүний өсөөр айлтлаа. Эзэн бурхан минь Давид үүнээс өөр танд юу хэлэх вэ? Учир нь та өөрийн зарцыг мэддэг билээ. Эзэн бурхан минь өөрийнхөө үгийн учир өөрийнхөө зарцыг ухааруулахын тулд зүрх сэтгэлийнхээ дагуу та энэ бүх агуу үйлийг хийжээ. 그 이야기를 딱 듣고 난 다음에 다윗이 이렇게 이야기를 하잖아요. За энэ үгийг сонссонгоо дараа Давид ингэсэн байна. 18절에 나는 누구 오면 내 집은 무엇이간데 나로 이에 이르게 하셨나요? 18 дээр эзэн бурхан минь би хэн болоод миний гэр юу болоод та намайг энэ хүртэл авчирсан юм бэ? 목동입니다. 목동. Малчин байсан хончин. 그리고 자기 위에는 7명의 형들이 있었습니다. Дээр нь 7 ах байсан. 자기는 왕이 될 수 있는 사람이 아니잖아요. Энэ хүн хаан болох хүн биш байхгүй юу? 근데 하나님이 그를 불러서 은혜로 왕이 된 겁니다. Гэтэл бурхан түүнийг дуудаад нэгүслэр хаан болгосон. 하나님 제가 무엇이간데 Бурхан минь би хэн болоод 그런 마음이 있었던 거예요. ийм сэтгэлтэй байсан. 근데 나라가 튼튼해졌습니다. За гэтэл улс нь хүчрэгдээд өргөцсөн байна. 다윗의 마음에 교만이 들어온 거예요. Тэр үе Давидын сэтгэл бардамзан ороод ирсэн. 다윗이 왜 지붕에 올라갔느냐? Давид ягаад дээвэр дээгүүр алхсан бэ? 왜 전쟁터에 나가지 않았느냐? Ягаад дайнд яваагүй үлдсэн бэ? 교만이 들어왔죠. Бардам болсон. 그리고 지붕에 올라가서 뭘 봤겠습니까? Дээвэр дээгүүр яваад юу харсан бол 이 나라 내가 만든 거다. энэ улсыг би зохицлон бүтээсэн. 그 교만이 들어왔던 거예요. Ийм бардамзан ороод ирсэн. 그렇게 올라가서 보는데 한 여인이 목욕을 하고 있었습니다. Ингээд дээгүүр явж исэн чинь нэг эмэгтэй усанд орж исэн. 물어보니까 자기 신하의 아내잖아요. За хүн явуулаа асуулгаад үзсэн чинь өөрийнх нь дүшмлийнх нь эхнэр байсан. 그리고 그 아내와 동침을 합니다. Тэгээд тэр эхнэртэй нь унтсан. 아이를 가졌다는 소식을 듣고 그 남편을 죽입니다. Хүүхэдтэй усан гэдэг мэдээг сонсонгуудаа нөхрийг нь алчихсан. 그리고 시간이 쭉 지나가잖아요. За тэгэл хэсэг цаг хугацаа өнгөрсөн. 잘 생각해 봐봐요. За сайн бодно шүү. 이 바세바에서 아이가 나왔습니다. Бачибагаас хүү гарсан.
그리고 그 아이가 죽잖아요. Гэтэл тэр төрсөн хүүхэд нь үгсэн те. 그러면 다윗이 그 죄를 짓고 시간이 1년 이상의 시간이 지난 겁니다. За тэгэхээр Давид энэ нүглийг хийгээд багадаа 1 жил өнгөрсөн гэсэн. 그렇죠. Тийм байгаа. 최소 1년 이상의 시간이 지났던 거예요. хамгийн багадаа 1 жилийн хугацаа өнгөрсөн байгаа. 다윗이 뭘 잃어버렸냐면 회개의 시간을 잃어버린 거예요. Давид энэ хугацаанд юуг алдсан бэ гэвэл гимшлийн итгэлийг алдсан. гимшлийн цаг хугацааг. 나단 선지자가 왔죠. Натан иш үзүүлэгч ирсэн. 사무엘하 12장에 보면 За 2 дугаар Самуэль 12 дээр 나단 선지자가 와서 이렇게 이야기합니다. Натан ирээд ингэж хэлдэг. 어떤 집에 손님이 왔습니다. За нэг айл зочин 근데 иржээ. 자기 집에 짐승이 많은데 옆집에 한 마리밖에 없는 그 양을 잡아서 그 손님을 대접하려고 За тэр 합니다. баян айл уул нь маш их мал хонортой ирнэ өөрийнхөө малаас нийлж гаргаагүй хажуу айлынхаа нэг ядуу айлынхаа одоо ганц хургийг булаж аваад зочнод альчжээ. 이런 사람 어떻게 하면 좋을까요? Энэ үнийг яах вэ? 다윗이 뭐라고 이야기합니까? Тэр үе Давид юу гэдэг вэ? 4배는 갚아줘야 된다. Дөрөв нугалж төлөх 이 хэрэгтэй. 그런 사람은 죽어야 되고 Тим хүнийг алах хэрэгтэй. 4배를 갚아줘야 된다고. За тэгээд дөрөв нугалж төлөх хэрэгтэй гэсэн. 그렇게 다윗이 이야기를 하잖아요. Давид ингэж хэлсэндээ 7절. 12장 7절입니다. 12-ийн 7. 자, 8절까지 읽어볼게요. 7-8-ыг уншийе. Тэгэхэд Натан Давидэд тэр хүн нь та билээ. Израилийн бурхан эзэн айлдахдаа би чамайг Израилийн хаанаар тослон томилсон. Саулын гараас аварч гаргасан нь ч би. Эзний чинь гэрийг би чамд өгч түүний эхнэрүүдийг чиний гарт оруулсан. Израиль болон Юдагийн гэрийг би чамд даатгсан. Хэрвээ энэ нь дэндүү багтсан бол би чамд энэ мэд зүйлсийг илүү ихээр нэмж өгөх байсан. 7절에 나단이 다윗에게 당신이 그 사람이라고 이야기했어요. 7 дээр Натан Давидэд тэр хүн нь та билээ гэж. 네. 당신이 그 사람이라 이 말이 무슨 뜻일까요? Тэр хүн нь та билээ гэж байгаа энэ үг юу гэж утгатай юм бол? 뭔 뜻이겠어요? Энэ юу гэж утгатай үг вэ? 당신이 그 사람이라. Тэр хүн нь та билээ. 어떤 사람이라는 뜻입니까? Энэ ямар утгаар хэлсэн үг вэ? 은혜를 잊은 사람. Нүүслийг мартсан хүн. 예, 그 뜻이에요. Ийм утгатай. 그러니까 다윗이 왜 하나님 앞에 죄를 짓고 넘어졌냐면 Давид яг бурхны өмнө нүгэл үйлдээд унсан байгүй л 감사와 은혜를 잊었던 겁니다. тэр талархал нэгүслээ мартчихсан. 당신이 그 사람이라. Тэр хүний та билээ. 당신은 은혜를 잊은 사람입니다. Та бол нэгүслээ мартсан хүн. 당신은 감사를 잊은 사람입니다. Та талархаа мартсан хүн. 그래서 당신 넘어진 겁니다. Тийм учраас та унсан гэж. 예, 여러분 보세요. За хүмүүс хаардаа. 우리 이제 대학교에 들어가서 공부하고 전도하잖아요. Бид нар оюутан болоод хичээл номоо игээ сайн мэдээд хараадаг. 예. 가서 공부해 보니까 시험 점수도 잘 받는 겁니다. За сургуульд ороод хичээлээ игээл явж исэн чинь шалгалтын дээр их өндөр байна авлаа. 아침에 열심히 큐티 나가고 신앙생활 하다 보니까 구원 받는 사람도 생기는 거예요. За тэгэл өглөө тийм ээ эртлэн босоод күдэдээ бол тэдний хичээнгүлийн амьдрсан чинь хүмүүс ихнээсээ аврагдаж эхэлж байна. 그러다 보니까 형제 자매들한테 칭찬받고 За тэгэх юм бол ахын дус хараад магтна үстэй. 그러다 보니까 대학부에서 임원도 하게 되고 За тэгж байгаа л оюутны хэсэгтээ үйлчлээ маяг шин боллоо. 이제 그렇게 되는 거예요. За үгүйс тэгээ явна. 그럼 어때요? Тэгвэл яах вэ? 교만이라는 게 들어가게 돼 있습니다. Тэгэх юм бол бардам зан ороод ирнэ. 예. 그죠? Тэгнэ үз. 다윗이 그랬던 겁니다. Давид яг тэгсэн. 여러분 그거 아셔야 됩니다. Бас үүнийг сайн ойлгох хэрэгтэй. 내가 무엇을 잘한다 할지라도 Би юуг сайн хийдэг байсан? 나를 통해서 구원받는 사람이 생긴다 할지라도 Надаар дэмжүүлэн хүмүүс аврагдаж байсан ч 나는 그냥 구원받은 죄인인 거예요. би зүгээр л аврагдсан нүгэлтэн. 그 십자가의 은혜가 아니면 안 되는 사람이에요. Загалмайн нэгүсэл байгаагүй бол би гэдэг хүн байхгүй шүү дээ. 자, 제가 전도 집회를 하잖아요. За би семинар хийдэг. 예, 구원받는 사람이 생깁니다. За тэгэх юм бол хүмүүс аврагддаг. 왜? Яагаад вэ? 예, 하나님이 도와주시니까 되는 거예요. Бурхан тусалж байгаа болохоор л болоод байгаа юм. 그러니까 나는 그냥 구원받은 죄인인 겁니다. Би бол зүгээр л аврагдсан нүгэлтэн. 은혜가 아니면 천국에 들어갈 수도 없는 사람이고, Нэгүсэл байгаагүй байсан бол би 디바ч руу орж чадахгүй. 예, 은혜가 아니면 한 사람의 영혼도 건질 수 없는 사람이에요. Нэгүсэл байгаагүй байсан бол би нэг ч хүний сүнсийг аварч чадахгүй. 그러니까 교만해질 이유가 없잖아요. Тэр бидэнд бардам болох ямар ч шаардлага шалтгаан байхгүй гоц. 신앙이 무너지는 이유는 은혜를 잊기 때문에 그렇습니다. Энэ итгэл нурдаг шалтгаан бол ерөөсөө л нэгүслийг мартснаас 예, болдог. 감사를 잊기 때문에 그런 거예요. Талархаа мартснаас 예, болдог. 다윗은 그걸 잊어버렸습니다. Давид тэрийг мартчихсан. 왕이 될 수 없는 사람인데, Уул нь бол хаан болох ямар ч 그냥 заяагүй шүү дээ. 양치기로 살아야 될 사람인데 Зүгээр л хончноор дуусах ёстой байсан хүн. 그 은혜를 잊었던 겁니다. Гэтэл тэр нэгүслээ мартсан. 예, 여러분 구원받은 은혜가 큽니다. Хүмүүсээ бидний аврагдсан нэгүсэл агуу шүү дээ. 예, 그 십자가의 은혜가 아니면 우리 아무것도 아닌 겁니다. Энэ загалмайн нэгүслийн хажууд бид нэр яг үүндээ хинч биш. 예, 절대 교만해지면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр хизэж бардам болж болохгүй. 예,
자, 그리고요. За тэгээд 왜 다윗이 넘어졌냐면 яагаад Давид унсан бэ? 하나님과의 교제가 사라진 겁니다. Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл нь сарнсан. 다윗이 사울에게 오랜 시간 쫓겨다녔죠. За Давид Саулд олон жил хөөгцсөн 예, тийм. 그때 기록한 시편들이 많아요. За тэр үед бичсэн дуулал олон байгаа. 예, 그 고난 가운데 하나님과 계속 교제하고 있었습니다. Зовлон дондор байнга Бурхантай нөхөрлөдөг байсан. 근데 나라가 편안해졌죠. За тэр үед улс нь ингээд намгүн босон 잠자다가 늦게 잠자리에서 일어났습니다. үд болт унтж байгаад үдээс хойш орноосоо боссон. 그리고 지붕에 올라가서 죄를 짓습니다. Тэгээд ээвэр дүүрээ алхаж байгаад гин нүгэл хийсэн. 왜? Яагаад вэ? 예, 하나님과의 교제 시간을 빼앗긴 거예요. Бурхантай нөхөрлөх энэ нөхөрлөгийн цагийг булаалгачихсан. 하나님과의 교제 시간을 빼앗기면 그 틈으로 유혹이 찾아 들어옵니다. Бурхантай нөхөрлөх цагаа булаалгах юм бол тэр завсарлаа уруу татлага ороод ирдэг. 다윗이 나중에 그걸 깨닫습니다. Давид тэрийг бүр хожим нь ухаарсан. 시편 5편에 보면요. Дуулал 5-ыг харвал 다윗이 이렇게 이야기를 하잖아요. Давид ингэж хэлсэн. 3절 5-ын 3 읽어볼게요. 5-ын 3-ыг уншия. Эзэн өглөө та дуу хоолойг минь сонсон. өглөөгөр би танд бараалхан хүсэн хүлээх болно. 여호와야 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리다. Эзэн өглөө та дуу хоолойг минь сонсон. өглөөгөр би танд бараалхан хүсэн хүлээх болно. 예, 뭘 깨달은 거예요? За юуг ухаарсан байна? 아침에 그 시간을 주님과 교제해야 된다. 아니 өглөөний цагт би эзэнтэйгээ нөхөрлөх. 그것이 얼마나 중요한지를 다윗이 깨달은 겁니다. Энэ ямар чухал зүйл болохыг Давид ухаарсан байна. 그래서 내가 아침에 주께 기도하겠습니다. Тийм учраас өглөөд би танд залбирна. 그 아침의 시간을 다윗이 빼앗겼기 때문에 넘어진 거예요. өглөөнийхөө цагийг булаалгасан учраас Давид унсан байна. 시편 Дуулал 119편. 119 сарын. 자, 시편 119편도 볼게요. За дуулал 119 сарын 148절입니다. 148. 읽어보겠습니다. 148-ыг уншия. Үгийг тань тунгаахын тулд шөнийн манааны өмнө би нүдэ нээдэг. 자, 여기는 뭐라고 되어 있습니까? За энэ дээр юу гэж гарч байна? 주의 말씀을 묵상하려고 내 눈이 야경이 깊기 전에 깨었습니다. Үгийг тань тунгаахын тулд шөнийн манааны өмнө би нүдэ нээдэг. 그러니까 다윗은 그것을 빼앗긴 거예요. Давид үүнийг алчихсан байна. 아침에 기도하고 아침에 말씀을 묵상하는 그 시간을 빼앗겼습니다. өглөө залбирдаг, өглөө үгийг тунгаан моддаг цагаа алчихсан. 예, 그 속으로 죄가 들어와서 넘어진 거예요. Тэр завсраар гим нүгэл орж ирээд унагаачихсан байна. 여러분, 마귀는 무엇을 빼앗아 가냐면 Хүмүүс диавол юуг бодож авдаг вэ гэвэл 우리의 시간을 빼앗아 갑니다. бидний цаг хугацааг. 무슨 시간을? Ямар цагийг вэ? 하나님과 교제하는 시간을 빼앗아 갑니다. Бидний бурхантай нөхөрлөг цаг хугацааг булгаа аваавчдаг. 기도하는 시간을 빼앗아 가고 Бидний залбирдаг цагийг булгаа аваавчдаг. 말씀 읽는 시간을 빼앗아 가고 Үг уншдаг цагийг булгаа аваавчдаг. 교제하는 시간을 빼앗아 가고 Нөхөрлөг цагийг булгаа аваавчдаг. 큐티에 참석하는 시간을 빼앗아 갑니다. 퀴дэд оролцох цагийг булгаа аваавчдаг. 그 시간을 빼앗겨서 결국 무너지는 거예요. Энэ цагаа хүн булаалгаад тэгээ унцдаг байна шүү дээ. 가늠죄를 짓고 살인죄를 지었습니다. Завхарлын гэм нүгэл хийсэн. За тэгээд хүний амин төрж гэм нүгэл хийсэн байна. 자, 생각해 보셔요. За бодоод үзээрэй. 자, 얘기해 보세요. За нааш араарай. 아침에 좀 늦게 일어나는 게 큰 죄입니까? За өглөө жоохон оройдож усах том гэм нүгэл юм болов? 예? 어떻게 생각하세요? За юу гэж бодож байна? 뭐 피곤하니까 늦잠 잘 수 있지요. Уу ядарч байгаа юм чи жоохон оройдол унтаж болно үстэй те? 그럴 수 있어요. Яг тэгж болно. 그 늦잠을 자고 아침에 시간을 빼앗기는 것이 큰 문제가 아닌 것처럼 보이잖아요. За үд болтол унтах жоохон оройдож босох яг нэг өглөөний цагаа булаалгах нэг том асуудал биш юм шиг санагдаж байгаа ч. 근데 그것이요 우리 삶을 무너뜨립니다. Гэтэ энэ л яванда бидний итгэлийг амьдралыг унгаах болно. 아가서 2장에 그렇게 돼 있죠. Соломон дун 2 дээр ингэж гарч байгаа. 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라. Усан үзмийн маань цэцэрлэгийг цүүдгээд байгаа өчүүхэн үнэнүүдийг бариад өгөөч. 그 작은 게으름들이 여우가 들어오게 만들어 주는 거예요. Энэ жижиг сажиг баг сагаан залхуурлууд энэ үнгийг дотшоо оруулаад ирдэг. 늦잠을 자는 것이 큰 죄는 아닐 수 있습니다. За оройтол тийм ээ унтах том гим нүгэл биш ч байж болно. 근데 한 번 두 번 그 아침의 그 시간을 빼앗기기 시작하면 신앙 무너지는 거예요. За тэгэл ганц хоёроор ахуулаад ингээл эхлээл өглөөний цагаа ингээ булаалгах юм бол тэр чи яванда том гим нүгэл болно. 그래서 다윗이 나중에 시편 19편에 그 이야기 하잖아요. За тийм учраас Давид одоо дуулал 19 дээр ингэж хэлсэн байгаа. 다윗이
그걸 알았습니다. Давид үүнийг 그 мэдсэн. 아침에 시간을 빼앗겼을 때 어떤 문제가 생기냐? Өглөөнийхөө цагийг болоолгоход ямар асуудал үүсдэг 이런 вэ? 문제가 생긴 거예요. Ийм 자, асуудал үүсдэг. 10편 19편 보세요. Дуулал 19 сарын 자, 12절부터 보겠습니다. 19-ийн 12-оос хавуулаад 13절까지 12 13 읽어볼게요. За уншия. Хэн буруугаа ухаарч чадах вэ? Намайг нууцлагдсан буруунуудаас ангижруулаач. Мөн зарцаа санаатай нүглээс хамгаалаач. Тэдэнд намайг бүү захируулаач. Тэгвэл би гэмгүй болж их гэмт үйлдэлээс ангижирна. 자, 12절에 숨은 허물 나옵니다. 동그라미 해보세요. За 12 дээр гарч байгаа нууцлагдсан буруунууд эднийг доогоор нь зурж дугуулаарай. 네, 자, 숨은 허물. 12 дээр гарч байгаа нууцлагдсан буруунууд. 자, 그다음에 13절에 고범죄가 나옵니다. 동그라미 해보세요. За 13 дээр санаатай нүгэл гэж гарч байна. Энийг бас дугуулаарай. 네. 그다음에 13절 끝에 큰 죄과가 나옵니다. 동그라미 해보세요. За 13-ын сүүл хэсэг дээр их гэмт үйлдэл гэж гарч байна. Энийг бас дугуулаарай. 자, 숨은 허물, 고범죄, 큰 죄과. Нууцлагдсан буруунууд, санаатай нүгэл, их гэмт үйлдэл. 자, 뭐가 느껴지세요? За одоо юу мэдрэгдэж, юу санагдаж байна? 이게 잘하고 있죠. Энэ өсөж байгаа биз? 그러죠. Тийм үү? 예, 이 죄가 지금 잘하고 있잖아요. Энэ гэмнүүлүүд одоо өсөд байна. 예, 자, 아침에 시간을 빼앗겼을 때 작은 허물이 들어왔습니다. За өглөөний 작은 아침에 시간을 빼앗겼을 때 하나님과 교제 시간을 빼앗겼을 때 숨은 허물이 딱 들어온 거예요. За өглөөний цагаа булаалах үед, бурхантай нөхөрлөх цагаа булаалах үед энэ нууцлагдсан буруунууд ороод ирсэн. 자기가 깨닫기도 어려운 작은 문제가 들어온 거예요. За бүр хүн өөрөө анзаарахын аргагүй, бүр өөрөө ухаарахын аргагүй жижигхэн гэмнүгэл ороод ирчихсэн 근데 байна. 그게 조금 있으니까 고범죄가 됐습니다. За энэ нууцлагдсан буруу жоохон байжгаад санаатай нүгэл болсон байна. 조금 더 시간이 지나니까 그게 큰 죄가가 된 За 거예요. жоохон цаг хугацаа өнгөрөөд энэ санаатай нүгэл чинь их гэмт үйлдэл болсон байна. 큰 죄가가 뭐겠어요? За их гэмт үйлдэл нь юу вэ? 사람 죽인 겁니다. Хүн алах. 고범죄가 뭐겠어요? Санаатай нүгэл нь юу вэ? 남의 아내를 취한 겁니다. Хүний эхнэртэй унтах. 그 죄인 줄 알았거든요. Гэмнүүлүүдийг мэдсэн баггүй. 예. 그러니까 아침에 시간을 빼앗기니까 자기도 깨닫기 어려운 작은 문제가 생기는 거예요. Тэр өглөөний цагаа булаалгахаа бүр өөрөө ч анзааралгүй ингээл жижигхэн гэмнүгэл дотор нь ороод ирдэг. 예. 그래서 아침에 시간을 빼앗기면 안 됩니다. Тийм учраас өглөөний цагаа булаалгаж болохгүй. 예. 그래서요. 다윗이 범죄할 때 다윗은 세 가지를 잘못 사용했습니다. За Давид гэмнүгэл хийх үедээ гурван зүйлийг буруу ашигласан. 예. 첫 번째 마음이에요. Эхнийх нь сэтгэл. 예, 그 마음을 잘못 사용한 겁니다. өөрийнхөө сэтгэлийг буруу ашигласан. 두 번째는 시간이에요. Хоёр дахь нь цаг хугацаа. 시간을 잘못 사용한 Цаг 겁니다. хугацаагаа буруу ашигласан. 세 번째는 힘이에요. Гурав дахь нь хүч. 예, 그 왕이 가지고 있는 힘을 잘못 사용한 겁니다. Хаан хүнд дэдэг хүч чадлаа буруу ашигласан. 왕인데 남의 아내를 빼앗는데 그 힘을 사용했잖아요. Хааны хүч чадлыг бусдын эхнэрийг булаахтаа ашиглчихсан. 그리고 그 남편을 죽이는 일에 자기 힘을 사용한 거예요. Тэгээ нөхрийг нь алах тийм ээ ажилд өөрийнхөө хүч чадлыг ашиглчихсан. 예, 여러분 우리도요. За хүмүүсээ бид нэр 내 마음을, өөрийнхөө 내 сэтгэлийг, 시간을, өөрийнхөө цаг 내 хугацааг, 힘을 өөрийнхөө хүч чадлыг 잘못 사용할 수 있습니다. буруу ашиглаж болно. 예, 다윗은 그 세 가지를 잘못 사용했기 때문에 넘어진 거예요. Давид энэ гурван зүйлийг буруу ашигласан учраас унсан байна. 예, 그래서 다윗이 넘어진 데는 크게 세 가지 이유가 있는 겁니다. Тэгэхээр Давид унсан гурван том шалтгаан байна. 예, 자 그리고요. 다윗은 하나님이 이 죄 때문에 다윗은 하나님이 주신 징계를 정말 잘 받았습니다. За Давид энэ хийсэн гим нүглээсээ болоод бурхны өгсөн сахилгажуултыг үнэхээр сайн хүлээж авсан. 어제 목사님 말씀하셨잖아요. Өчтөр пастор ингэж хэлсэн. 철저한 회개가 있어야 된다. 철저한 회개. За бүрэн гүйцэд гимшил хэрэгтэй. 그 회개가 있어야지만 다시 새롭게 살아갈 수 있다고. Бүрэн дүрэн гимшчээж дахин шинээр эхэлж болно. 그러면 여러분 다윗은 있잖아요. 한 사람 죽였는데 네 사람이 죽었어요. За Давид нэг хүнийг алсан чинь дөрвөн хүн өгсөн. 그죠? Тийм биз дээ. 다윗의 네 아들이 죽었습니다. Давидын дөрвөн хүү өгсөн. 그 네 배로 갚아야 된다는 그게 다 이루어진 거예요. Дөрвөн нугалж төлөх хэрэгтэй гэсэн энэ үг шууд биелсэн байна. 그죠? Тийм байгаа. 바세바에서 태어난 아들이 죽었죠. Бачибагаас төрсэн хүн өгсөн. 암논이 죽었죠. Амнон өгсөн. 또 Бас 압살롬이 죽었죠. Авсалом өгсөн те. 또 Өөр юм блэ? 반역했던 아들이 또 죽었잖아요. Нөгөө бослог гаргасан хүн өгсөн шүү 예. дээ. 그러니까 네 명의 아들이 죽은 거예요. Дөрвөн хүн өгсөн. 예. 네 배로 갚아야 된다. 그대로 하나님 갚아주셨습니다. Дөрвөн нугалж төлөх хэрэгтэй гэсэн яг түүнийхээ дагуу бурхан дөрвөн нугалж төлсөн. 근데 다윗은 왜 철저하게 회개하고 그 징계를 잘 받았을까? За тэгвэл яаж ерөн Давид бүрэн дүрэн гимшиж тэр сахилгажуултыг хүлээж авсан юм болоо? 이 시편 51편에요. Дуурал 51 дээр 다윗이 그 회개하면서 적은 시편이 시편 51편인데 Давидын гимшингийн одоо бичсэн шүлгийн дуурал 51 дээр үлдэг.
이 시편 51편을 읽으면 Энэ дуулал 51-ийг уншаад үзэхээр 다윗이 얼마나 신앙을 회복하고 싶었는지가 잘 나와 있습니다. Давид өөрийнхөө итгэлийг сэргийх ямар хүссэн бэ гэдгийг гарч байгаа. 11절 51-11. 읽어보세요. 11-ийг уншия. Оршихугаас намайг бүү холдуулаач. Ариун сүнсээ надаас бүү аваач. 주님 나를 쫓아내지 마시고 주의 성신을 거두지 마소서. Оршихугаас намайг бүү холдуулаач. Ариун сүнсээ надаас бүү аваач. 나를 쫓아내지 말아 주십시오. Намайг өөрөөсөө битгий 주님의 хөөгөөч. 성신을 거두지 말아 주십시오. Ариун сүнсээ надаас бүү аваач. 이 기도가 무슨 의미냐면 이런 의미입니다. За энэ залбирлын утга бол ийм. 다윗은 이런 두려움이 있었습니다. Давидэд ийм айдас байсан. 하나님이 나를 사용하시지 않을까 봐. Бурхан намайг хэрэглэхэ болчул яана. 하나님이 나를 통해서 일하시지 않을까 봐. Бурхан надаар дамжуулан ажиллахаа болчул яана. 그게 가장 큰 두려움이었습니다. Энэ бол Давидын хамгийн том айдас байсан. 그래서 철저하게 회개했던 거예요. Тийм учраас Давид бүрэн дүүрэн гимссэн. 바울 사도에게도 그 두려움이 있었잖아요. Илж Паул ч гэсэн ийм айдас байсан. 고린도서 9장에 보면 Эдгээр 29-дэр 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 하는 이유가 뭐냐? би өөрийнхөө биеийг ингэж боолчилж зэрлүүлдэг шалтгаан юу вэ? 내가 남에게 전파한 후에 버림을 당할까 봐. Бусдад тунхагсан атлаа өөрөө хаягдах уу гэсэн. 하나님이 자기를 통해서 일하시지 않을까 봐. Бурхан өөрөөр нь дамжуулан ажиллахаа болчул яана. 바울 사도도 그걸 두려워했던 겁니다. Илж Паул ч үүнээс хайсан байна. 그래서 다윗은 회개했던 거예요. Тийм учраас Давид гимссэн. 예, 여러분 보셔요. За хүмүүс хараарай. 우리가 이 땅에 살아 있는 목적이 뭡니까? Бидний энэ газар дээр амьдарч байгаа зорилго юу вэ? 주님께 서임 받는 겁니다. Эзэнд хэрэглэгдэх. 그죠? Тийм биз дээ. 예. 그보다 더 성공한 인생이 없잖아요. Үүнээс илүү амжилттай амьдрал гэж өөр 저도 байхгүй 그게 шүү дээ. 가장 큰 두려움이에요. Би ч гэсэн үүнээс хамгийн хайж явдаг. 하나님이 나를 통해서 일하시지 않을까 봐. Бурхан надаар дамжуулан ажиллахаа болчул яана. 그게 제 마음에 있는 가장 큰 두려움입니다. Энэ бол миний сэтгэлийн хамгийн том айдас. 그 두려움이 있다면 죄를 이길 수 있겠죠? За ийм айдастай хүн гин үлийг яаж чадна 예, вэ? 그 두려움이 있으면 철저하게 회개할 수 있습니다. Ийм айдастай хүн бүрэн дүрэн гимсэж чадна. 다윗은 그게 있었던 거예요. Давидэд ийм сэтгэл байсан. 그래서 징계를 잘 받았습니다. Тийм учраас тэр сахилгажуултыг сайн хүлээж авсан байна. 여러분 그 꿈이 있습니까? මොши там тийм мөрөөдөл байгаа 내가 юу? 하나님께 서임 받고 싶다. Бурхан би хэрэглэгдмээр. 내가 주님 오실 때까지 끝까지 서임 받고 싶다. Би эснийг ирэх өдрийг хүртэл эцэг хүртэл хэрэглэгдмээр. 여러분 다윗은 그게 있었던 겁니다. Давидэд тийм сэтгэл байсан. 바울 사도에게도. Илч Паул ч гэсэн байсан. 그리고요. За тэгээд 다윗이 많은 징계를 받잖아요. Давид олон сахилгажуулагдсан. 자녀가 죽었고 Өөр хүүхэд нь өгсөн, 아들이 반역을 하고 хүүхэд нь бослог гаргасан. 많은 어려움을 겪게 됩니다. Түүний амьдралд олон бэрхшээл тохиолдсон. 자, 다윗이 죄를 범하고 Давид гэм нүгэлүүлдэ. 하나님께 징계를 받고 Бурханаар сахилгажуулагдаад. 그걸 통해서 다윗이 깨달은 게 있어요. За энэ хугацаанд Давидыг ухаарсан зүйл байгаа. 다윗이 뭘 깨달았냐면 Давид юу ухаарсан бэ 첫 гэвэл 번째는요. нэгтгэх нь 하나님은 모든 걸 다 알고 계시는구나. Бурхан бүх зүйлийг мэддэг юм байна. 그걸 다윗이 깨달았습니다. Тэрийг Давид ухаарсан. 시편 139편에 보면 Дуулал 139-дэр 다윗이 그 시편을 기록하잖아요. Давид тэр дуулалыг бичсэндэ 주께서 나의 앉고 일어섬을 아시며 멀리서 나의 생각을 통촉하십니다. эзэн та миний босож суухыг мэддэг, та анс холоос бодлуудыг минь ойлгодог. 다윗이 그걸 깨달은 거예요. Давид үүнийг ухаарсан байна. 주님이 내 모든 걸 이미 다 알고 계시는구나. Эзэн миний бүх зүйлийг бүр төрүүлээд мэддэг юм байна. 하나님이 다윗이 우리의 아내를 볼 때부터 하나님 다 알고 계셨습니다. Тэгэхээр Бурхан Давидыг өрөөгийн эхнэрийг харж ихэлсэн мөчөөс ахуулан мэдчихсэн. 나중에 그걸 깨달은 거예요. Тэрийг сүүлд нь ухаарсан. 하나님 앞에 죄를 숨길 수 없구나. Би Бурханы өмнө энэ нүглээ нууж чадахгүй юм. 우리아를 죽였을 때요. 아무도 모를 거라고 생각했을 겁니다. Өрөөг алж байхдаа хүртэл хинч мэдээгүй гэж бодож байсан. 근데 하나님 다 드러내셨죠. Гэтэ Бурхан бүгдийг хил гаргасантэй. 아간도 마찬가지예요. Ахаан ч гэсэн. 여리고성에서 물건 훔쳤잖아요. Ерохоо цайзаас эд бараа худалгаалж авсан. 자, 왜 훔쳤을까요? Яагаад хулгайлсан бэ? 왜 훔쳤을까요? Яагаад хулгайлсан бэ? 아무도 안 본다 생각한 거예요. Хинч хараагүй гэж бодсон. 아간은 이랬을 겁니다. Ахаан гэсэн баг. 좌우를 봤을 거예요. Баруун зүүн тал руугаа харсан байж таарна. 앞을 보고 뒤로 봤을 거예요. Урагшаа хойшоо харсан байж таарна. 아무도 없거든요. Хинч байгаагүй. 그래서 훔친 겁니다. Тэгээ хулгайлсан. 다윗도 그랬을 거예요. Давид ч гэсэн 아무도 없거든요. хинч байхгүй. 예. 어디를 봤어야 됩니까? Хаашаа харах ёстой байсан бэ? 위를 봤어요. 위를. Дээш харах ёстой байсан. 하나님과 눈을 딱 마주쳤다면 아간은 훔치지 않았을 겁니다. Тэр үед Бурхантай харц тулсан бол Ахаан хулгай хийхгүй байх байсан. 다윗도 마찬가지. Давид ч гэсэн ялгаагүй. 하나님은 다 보고 계시고 다 알고 계셨습니다. Бурхан бүгдийг харж исэн, Бурхан бүгдийг мэдж байсан. 그걸 다윗이 나중에 깨달은 겁니다. Тэрийг Давид сүүлд нь ойлгосон. 여러분 보셔요. Хүмүүс хараарай. 기억하셔야 됩니다. Санаж аваарай. 죄의 유혹이 찾아왔을 때 Гимнүүлийн уруу дадлага ирэх үед 앞뒤를 쳐다보지 말고 урагшаа хойшоо хараад байлгүйгээр 좌우를 쳐다보지 말고 зүүн баруун тишээ хараад байлгүйгээр 여러분의 고개를 하늘로 들어보세요.
тэр үе толгоогоо өргөө дээш хараа. 하나님과 여러분의 눈을 맞추는 순간 우리는 그 죄를 이길 수 있을 겁니다. Бурхантай харж тулгарх тэр мөчөд та гин нүглээ яалч чадна. 하나님 다 알고 계셨습니다. Бурхан бүхнийг мэдж байгаа. 다윗 그걸 늦게 깨달은 거예요. Давид тэрийг хожимдож ухаарсан. 그리고요. 또 하나 다윗이 뭘 깨달았냐면 За Давид дахиад нэг зүйлийг ухаарсан зүйл нь юу вэ гэвэл 말씀을 가까이 하는 게 너무 중요하다는 걸 깨닫습니다. үгтэй ойр байх үнэхээр чухал юм байна гэдгийг ухаарсан. 시편 119편 43절에 보면 Дуулал 119:43 дээрээс харуул 진리의 말씀이 내 입에서 조금도 떠나지 말게 해 주십시오. үнний үгийг танадаас өчүүхүнч бүү хоол байлгаач. 왜 그 시편을 기록했을까요? Ягаад энэ дуул номыг бичсэн бол 말씀이 내 삶 속에서 멀어지는 순간 죄가 가까이 온다는 걸 철저하게 깨달았던 겁니다. үг өөрийнх нь амьдралаас холдох юм бол гим нүгэл өөрлөө нэрний эдийг бүр маш сайн мэдчихсэн. 철로 역정을 썼던 존 버년이 했던 말 중에 이런 말이 있습니다. За үнний эрэлт номыг бичсэн Жон Муньян гэдэг хүний ном дээр одоо ийм үг гарч байгаа. 존 버년이 이렇게 이야기를 해요. Жон Муньян ингэж хэлсэн. 이 말씀이 이 책이 당신을 죄로부터 지켜줄 겁니다. Энэ ном таныг гим нүглээс хамгаална. 그러나 Харин 이 말씀을 멀리하면 та энэ үгнээс хол байвал 죄가 당신을 이 말씀으로부터 지킬 겁니다. гим нүгэл таныг энэ үгнээс хамгаална. 존 버년이 그 이야기를 했어요. Жон Муньян ингэж хэлсэн. 제가 제 성경책에 항상 적어놓고 다니는데 За 우리들이 Библиэлд байнга бичиж явдаг. 이 말씀이 여러분을 죄로부터 지킬 겁니다. Энэ үг та бүгдийг гим нүглээс хамгаална. 그렇지 않으면 죄가 여러분을 이 말씀으로부터 지킬 겁니다. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол энэ гим нүгэл та бүхнийг энэ үгнээс хамгаалаад холдуулаад. 말씀이 가까워지면 죄가 멀어지고 За үгтэй би ойртох юм бол гим нүгэл холдно. 죄가 가까워지면 말씀이 멀어지는 거예요. Гим нүгэл над руу ойртох юм бол үг надаас холдно. 경험해 보셨습니까? За үүнийг та бүхэн мэдэрч үзсэн үү? 다윗이 그걸 알았던 겁니다. Давид тэрийг мэдсэн байна. 그래서 말씀을 정말 가까이 해야 됩니다. Тэр үгтэй үнэхээр ойр байх хэрэгтэй. 목숨을 걸고 말씀을 들으셔요. Амнасаа динжин тавин энэ үгийг сонсоорой. 청년이 무엇으로 그 행실을 깨끗하게 할 수 있느냐? Залуу хүн зам өрөөг хэрхэн цэврээр хадгалах вэ? 말씀입니다. Үгээр. 말씀이 여러분을 죄로부터 지켜줄 겁니다. Үг та бүхнийг гин нүглээс хамгаалах болно. 그래서요. 말씀을 듣는 걸요. 내가 이거 안 들으면 죽는다 그런 각오로 말씀을 듣고 읽어야 되는 거예요. Тийм учраас үг сонсох үедээ би энийг сонсохгүй бол үхнэ гэсэн сэтгэлтэйгээр тийм сонсож үгээ унших хэрэгтэй. 여러분, 우리는 책을 통해서 믿음을 얻은 사람이에요. Хүмүүсээ бидний номноос сэтгэлтэй болсон хүмүүс. 맞아요. зөв үү? 기독교를 책의 종교라고 이야기하잖아요. Энэ Христ итгэлийг номын шашин гэж хэлдэг. 우리는 책을 통해서 믿음을 얻은 사람이에요. Бидний номноос сэтгэлтэй болсон 그럼 хүмүүс. 어떻게 해야 되냐? Тэгвэл яах ёстой вэ? 이 책을 가까이 해야지만 믿음을 지킬 수 있는 거예요. Энэ үгтэй энэ номтой ойр байж сэтгэлээ сахиж чадна. 말씀과의 거리가 하나님과의 거리입니다. Тэгэхээр энэ үгтэй үгийн тийм ээ энэ зай чинь бурхантай одоо бурханы зайд адилхан байна. 말씀과의 거리가 멀어지면 Үгнээс та хүн дээрээ зайтай болоод 그 ирэх юм бол 사이에 죄가 들어오게 돼 있는 거예요. тэр зайд гим нүгэл ороод ирнэ. 자, 그리고요. За тэгээд 다윗이 죄를 짓고 난 다음에 깨달은 게 뭐냐면 Давид гим нүгэл хийсэн гадараа юу ухаарсан бэ гэвэл 이걸 깨달았습니다. 이는 시편 51편을 보겠습니다. дуулал 51-ээс харъя. 12절. 12. 시편 51편 12절입니다. Дуулал 51-ийн 12. 자, 읽어볼게요. За уншия. Авралынхаа баясгалан надад сэргээж өгч хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгэж. 자, 다윗이 뭘 깨달았냐면 Давид юг ухаарсан бэ гэвэл 이 죄를 딱 짓고 나니까 구원의 즐거움이 사라졌잖아요. гим нүгэл хийсэн чинь авралын баяр хөөрн байхгүй болсон. 구원이 사라진 게 아니에요. Аврал нь алга болоогүй. 구원의 즐거움이 사라진 겁니다. Авралын баяр баясгал нь сарниж алга болсон байна. 구원의 즐거움을 회복시켜 주십시오. Авралынхаа баясгалыг надад сэргээж өгч. 다윗이 뭘 깨달은 거냐면 Давид юг ухаарсан бэ гэвэл 죄가 주는 즐거움보다 죄를 이기는 즐거움이 훨씬 크다는 걸 깨달았어요. гим нүглийн өгдөг баяр хөөрөөс гим нүглийг ялсан баяр хөөр хамаагүй агуу юм байна гэдгийг ухаарсан байна. 여러분 그거 아셔야 됩니다. Хүмүүс та үүнийг зөв ойлгох хэрэгтэй. 죄가 주는 즐거움이 있어요. За гим нүглийн өгдөг баяр хөөр таашаал гэж байдаг. 죄가 주는 즐거움이 있어요. Гим нүглийн өгдөг баяр хөөр таашаал гэж байдаг. 그런데 죄를 이기는 즐거움은 훨씬 큰 겁니다. Гэхдээ тэр гим нүглийг ялсан баяр хөөр хамаагүй агуу. 자, 이런 거죠. За ийм учиртай. 자, 봐봐요. За араарай. 아침에 막 일어나서 큐티 오기 정말 싫잖아요. За өглөө ингээл босоод күдэд явах үнэхээр ингээд дургүй байлаа. 그죠? Тэгдэг үстэй. 올 때는 힘들어. За явхад бол хэцүү шүү дээ. 근데 탁 일어나서 이제 막 큐티에 참석했어요. За тэгээ босоод күдэд оролцлоо, очлоо. 그러면 어때요? Тэгмэл ямар байдаг вүлээ? 후회됩니까? Очоо харамсдаггүй. 아침에 큐티 참석하고 후회해 본 적 있어요? За өглөө күдэд очичоод харамсчихсан удаа танд байгаа юу?
없을 거예요. байхгүй бах те. 주일 교회 오기 싫어 오늘. За эсний өдөр өндөр сүмдөр их дургүй. 그런데 그걸 이기고 교회 나왔어요. Гэтэ тэрийг ялаа сүмдөр хүрээд ирлээ. 나와서 후회해 본 적 있습니까? За ирээд та харамсчихсан. 없어요. Үгүй 그죠? шүү дээ, тийм ээ? 예. 죄를 이기고 후회해 본 적이 없어요. Гим нүглээ ялчаад, гин нүглийг ялчаад харамсдаг тохиолдол гэж байхгүй. 근데 밤새도록 페이스북 했어. За арай шинжгүй фэйсбુક орлоо. 밤새도록 게임 했어. Шинжгүй тоглолоо. 뭐가 남아요? За тэгмэл юу үлддэг лээ? 후회가 남죠. 후회가. Харамсал үлддэг те харамсал. 그러니까 죄는 그거 할 때 즐거운 것 같아요. Тэр гим нүглийг яг хийж яхад бол баяр хөөртэй зугаатай байдаг. 근데 하고 나면 후회가 남습니다. Харин хийчихсэний дараа харамсдаг. 근데 죄를 이기면요. Харин гим нүглийг ялвал 죄가 주는 즐거움보다 훨씬 더 큰 즐거움이 있다는 걸 아는 거예요. гим нүглийн өгдөг баяр хөөрөөс хамаагүй том баяр хөөр байдаг юм аа мэддэг 예, байна. 다윗이 그걸 깨달았습니다. Давид тэрийг ухаарсан. 그리고요. За тэгээд 다윗이 이야기하잖아요. Давид ингэж хэлсэн. 구원의 즐거움을 회복시키시고 자원하는 심령을 나에게 주십시오. Авралынхаа баясгалыг надад сэргээж өгч хүсэл зоригийнхоо сүнсээр намайг тэтгэж. 죄를 지어 보니까 뭘 깨달았냐면 За гим нүгэл хийгээд юг ухаарсан бэ гэвэл 자원하는 마음이 사라진 거예요. хүсэл зоригийн сүнс үгүй болдго юм байна. 자원하는 마음. Энэ сайн дурын сэтгэл гэсэн үг. 자, 이런 거죠. За ийм учраас 억지로 나가는 거예요. 억지로. хүчээр яваа. 왜 자원하는 마음이 없으니까. Яг тоо нөгөө сайн дурын сэтгэл нь байхгүй болчихсон. 내 마음에 죄가 들어오면 Миний сэтгэл гим нүгэл ороод ирвэл 즐거움이 사라지고 баяр хөөр байхгүй болно. 자원하는 마음이 사라집니다. Энэ хүсэл зоригийн сүнс буюу нөгөө сайн дурын сэтгэл байхгүй болчихдог. 교제 참석하는 게 부담이 되고 Нөхөрлөлд оролцох бүр дарамт болоод 형제 자매들 만나는 것도 부담이 되고 ахын дүүстайгаа уулзах хүртэл бүр дарамт болоод 그 자원하는 마음이 사라지는 거예요. нөгөө энэ сайн дурын сэтгэл байхгүй болчихдог. 다윗이 그걸 깨달았던 겁니다. Давид тэрийг ухаарсан байна. 그리고요. 자, 되게- 다윗이 또 뭘 깨달았냐면 Давидын бас нэг ухаарсан зүйл юу 13절 вэ гэвэл 깨달은 겁니다. 13-ыг ухаарсан. 읽어보세요. За 13-ыг уншийе. Тэгвэл би дэрсдэгчдэд таны замуудыг заах бөгөөд нүгэлтнүүд тань руу буцах болно. 자, 뭘 깨달았습니까? Юг ухаарсан байна? 주님이 나의 구원의 즐거움을 회복시켜 주시면 내가 범죄자에게 주님의 도를 전하겠습니다. Эзэм та миний авралын баяр баясгалыг надад сэргээж өгвөл нүгэлтнүүдэд би таны замыг заах болно. 그러면 죄인들이 주님께 돌아올 겁니다. Тэгвэл нүгэлтнүүд тань руу эргэж ирэх болно. 뭘 깨달았어요? Юг ухаарсан байна? 전도가 안 된다는 걸 깨달아요. Сайн мэдээд харагддаг мэн гэдэг ухаарсан байна. 죄를 지어 보니까 전도가 안 되는 거예요. Гин нүгэл хийгээд үтсэн чинь сайн мэдээд харагдахаа болчихсон. 그래서 구원의 즐거움을 회복시켜 주십시오. Миний авралын баяр баясгалыг надад сэргээж 그러면 өгөөч. 내가 죄인들에게 주님의 말씀을 전할 수 있습니다. Тэгвэл би нүгэлтнүүдэд таны үгийг тунгаулж чадна. 그러면 죄인이 주님께 돌아올 겁니다. Тэгвэл нүгэлтнүүд тань руу буцах болно. 여러분 전도하고 싶습니까? Хүмүүс та бүхэн сайн мэдээд харамаар байна уу? 깨끗하셔야 됩니다. Цэвэр байгаарай. 정말 나를 통해서 다른 사람에게 복음이 전해지기 원한다면 Танаар дамжуулан өөр хүмүүс сайн мэдээд харагдаасаа гэж хүсэж байгаа бол 여러분 우리는 깨끗해야 됩니다. хүмүүс бид цэвэр байх хэрэгтэй. 그러지 않으면 전도가 안 되는 거예요. Тэгэхгүй бол бид нэр дамжуулан сайн мэдээд харагдахгүй. 자, 봐봐요. Зараарай. 여러분이 왜 대학 생활을 하냐면 Та бүхэн яагаад оюутан болсон бэ? 여러분은 졸업장을 따기 위해서 대학 생활을 하는 게 아니에요. Та бүхэн диплом авах гэж оюутан болоогүй. 여러분 졸업장 따려고 대학 생활 합니까? Та бүхэн диплом авах гэж оюутан болсон юм уу? 왜 대학 생활을 해요? Яах гэж оюутан болсон юм? 영혼을 남기기 위해서요. Сүнсийг үлдээх гэж. 영혼을 남기기 위해서. Сүнсийг үлдээх гэж. 졸업장을 남기기 위해서가 아니고 Диплом өөрчлөх гэж биш. 영혼을 남기기 위해서 우리는 그 학교에 들어간 겁니다. Бид бүхэн сүнсийг авар сүнсийг үлдээхийн төлөө энэ сургууль руу орсон. 그 영혼을 남기려면 За тэр сүнсийг үлдээж аврах юм хүсэж байгаа бол 우리는 죄를 이겨야 되는 거예요. бид бүхэн гим нүглийг яалах хэрэгтэй. 넘어지면 전도 안 됩니다. Би унах юм бол сайн мэдээд харагдахгүй. 그리고요. За тэгээд 다윗이 죄를 짓고 난 다음에 또 하나 깨달은 게 뭐냐면 Давидын гим нүгэл хийсэн гадараа бас нэг ухаарсан зүйл нь юу вэ гэвэл 다윗은 정말 믿음의 사람이에요. Давид бол үнэхээр 이 итгэл 아무나 깨달을 수 없는 걸 깨달은 거예요. бүр хаамгүй тийм хин дуртай хүний ухаархан арга зүйлийг ухаарсан. 다윗이 뭘 깨달았냐면 Давид юу ухаарсан бэ 이 гэвэл 시편 86편에 보겠습니다. дуулал 86-аас харъя. 86편 5절을 보면 86-гийн 5. 다윗이 이걸 깨달았어요. Давид үүнийг ухаарсан. 5절 86-гийн 5. 읽어보겠습니다. 5-ыг уншицгаая. Эзэн та сайн бөгөөд уучлахад бэлэн таныг дуудагч бүгдэд хайр инрэл илбэг. 뭘 깨달았습니까? За юу ухаарсан байна? 주는 선하사 사유하시기를 즐기시며 주께 부르짖는 자에게 인자하심이 후하심입니다. Эзэн та сайн бөгөөд уучлахад бэлэн таныг дуудагч бүгдэд хайр инрэл илбэг. 예,
이런 뜻이에요. Ийм утгатай. 주는 선하시기 때문에 죄 용서하는 것을 즐거워하시는 분입니다. Эзэн та сайн учраас гим нүглийг уучлахдаа баяртай 이게 байдаг, 그런 дуртай 뜻이에요. байдаг. Тийм утгатай. 그러니까 다윗이 그걸 깨달은 겁니다. Тэгэхээр Давид үүнийг ухаарсан байна. 하나님은 내가 죄를 범할지라도 나를 사랑하시니까 내 죄를 용서하시는 걸 즐겨하시는 분인 걸 그걸 깨달은 거예요. Би гим нүгэл үйлсэн ч Бурхан намайг хайрладаг учраас Бурхан миний нүглийг уучлахдаа дуртай, баяртай байдаг юм байна. 예. 여러분 하나님은요 Хүмүүсээ Бурхан 내 죄를 용서해 주시는 걸 좋아하시는 분이셔요. миний гим нүглийг уучлах дуртай. 예. 마귀는 뭐라고 이야기합니까? Диавол юу гэдэг вэ? 하나님 너 같은 거 싫어하실 거야. Бурхан чамшигүн дургүй. 너 형제 자매들 너 같은 거 싫어할 거야. Ахан дүүс ч гэсэн чамшигүн дургүй. 너 같은 건 교회에 필요 없을 거야. чамшигүн сүмч болгонд хэрэггүй. 예, 마귀는 그렇게 이야기합니다. Диавол тэгж хэлдэг. 다윗에게도 그렇게 이야기했을 거예요. Давид ч гэсэн яг тэгж хэлсэн л 다윗 байна. 너 이제 끝났어. Давид чи ингэ дууссан. 하나님 너 같은 건 좋아하지 않으실 거예요. Бурхан чамшигүн дуртай 예, биш. 분명히 그랬을 겁니다. Гарцаагүй ингэсэн баг. 그런데 다윗이 그 징계를 받는 가운데 그거 깨달은 겁니다. Гэхдээ Давид сахилжуулагдж байгаа хугацаанд үүнийг ухаарсан. 하나님 나를 징계하시지만 하나님 나를 용서하시는 걸 기뻐하시는 거예요. Бурхан намайг сахилжуулдагч. Бурхан миний нүглийг уучлахдаа дуртай байдаг юм байна. 그걸 깨달았기 때문에 끝까지 하나님께 붙어 있으려고 했던 거예요. Тэрийг ухаарсан учраас бүр эцэг хүртэл Бурхантай холбоотой байх гэж хичээсэн байна. 여러분 누가복음 15장에 보면 탕자 이야기가 나오죠. Хүмүүсээ Луг 15 дээр тийм ээ гэрээ орхиж явсан хүүгийн талаар гардаг. 탕자 왜 자기 아버지 집으로 돌아왔습니까? Тэр гэрээ орхиж явсан хүү яагаад өөрийнхөө эцгийн гэрлөө эргэж ирсэн бэ? 아버지는 자기를 용서하는 걸 기뻐한다는 걸 알았던 거예요. Аав нь өөрийг нь уучлах, дуртай уучлахад бэлэн байгаа гэдгийг мэдсэн байна. 아버지는 자기를 사랑하고 Аав нь өөрийг нь хайрлах. 자기는 죄를 지었지만 아버지는 자기를 용서하는 걸 기뻐한다는 걸 이 탕자가 알았던 겁니다. Аав нь гим нүгэл, хүүн гим нүгэл хийсэн гэсэн аав нь хүүгээ уучлахад бэлэн байгаа гэдгийг энэ хүн мэдчихсэн байна. 여러분 넘어질 수 있습니다. Хүмүүсээ унж болно. 다윗처럼 그럴 수도 있습니다. Давидыг халтаа гаргаж болно. 근데 하나님은요. Гэтэ Бурхан 여러분을 용서하는 걸 기뻐하십니다. та бүхнийг уучлахад бэлэн байгаа. 그죠? Тийм байгаа. 그걸 기억하셔야 됩니다. Үнийг сайн санаж байгаарай. 다윗이 그걸 잘한 거예요. Давид үүнийг сайн хийсэн. 예, 용기를 가지고 하나님 품에 다시 안겼잖아요. Эр зоригтойгоор Бурханы эр зоригтой байж Бурханы твэр дахин твэрүүлсэн. 예. 그래서 하나님은 늘 여러분을 사랑하십니다. Бурхан үргэлж та бүхнийг хайрладаг. 보셔요. Хараарай. 다윗을 향한 하나님의 사랑은 한 번도 변한 적이 없습니다. Давидыг гэсэн Бурханы хайр нэг ч удаа өөрчлөгдөж байгаагүй. 다윗의 마음이 변한 거지. Давидын сэтгэл л 예, өөрчлөгдсөн. 다윗을 향한 하나님의 마음은 변하지 않았습니다. Харин Давидыг хайрлаж байсан Бурханы сэтгэл нэг ч удаа өөрчлөгдөөгүй. 여러분을 향한 하나님의 사랑은 변하지 않습니다. Та бүхнийг гэж байгаа Бурханы хайр гэсэн хувирахгүй. 용서하시기를 기뻐하시고 Бурхан уучлахад бэлэн байгаа. 예, 언제든지 여러분을 받아주실 준비를 하나님 늘 하고 계시는 거예요. Бурхан хизээ бол хизээ та бүхнийг хүлээж авах бэлтгэлтэй байгаа. 예, 다윗은 그것을 깨달았습니다. Давид үүнийг ухаарсан. 예, 그리고요. За тэгээд 다윗이 또 하나 깨달은 게 있습니다. Давидын бас нэг ухаарсан зүйл байна. 뭘 깨달은 거냐면 Юу ухаарсан бэ гэвэл 시편 119편을 보겠습니다. Дуулал 119 сарын 25절. 25. 읽어볼게요. За 25-ыг уншия. Сэтгэл минь тоос шорон дарагдав. Үгийнхээ дагуу намайг сэргээгээч. 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 소성케 하소서. Сэтгэл минь тоос шорон дарагдав. Үгийнхээ дагуу намайг сэргээгээч. 마음이 먼지에 붙었다고 돼 있죠. Сэтгэл минь тоос шорон дарагдав гэж байна. 이 먼지가 뭘까요? За тоос шорон юу вэ? 세상의 작은 걸 이야기하는 겁니다. Энэ ертөнцийн өчүүхэн зүйлсүүдийг хэлж байгаа. 자 보세요. За хараарай. 삶 속에 죄가 들어오잖아요. За энэ амьдралд гин нүгэл ороод 우리가 ирвэл 하나님의 말씀과 교제에 붙어야 되는데 бид Бурханы үг нөхөрлөлтөй холбоотой байх ёстой. 이 세상 먼지에 붙는 겁니다. Гэтэл энэ сэтгэл минь ертөнцийн тоосон дарагддаг. 이 세상의 먼지에 붙는다는 말이 무슨 뜻이냐면 За энэ ертөнцийн тоосон дарагдана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл 이 세상 아무것도 아닌 육신적인 즐거움에 붙어 산다 그 뜻이에요. энэ ертөнцийн бүр юу ч биш махбодын зугаа цэнгэлдээ дарагдаж амьдрахыг хэлж байгаа. 죄가 들어오면 Гин нүгэл ороод ирвэл 예, 먼지 같은 것에 마음이 붙어서 사는 겁니다. тоос шиг өмнө сэтгэл маань дарагдаж амьдрдаг. 자 그럼 잘 보세요. За сайн хараарай. 내 신앙이 하나님 앞에 건강할 때 За миний итгэл Бурханы өмнө эрүүл байх үед. 우리는 무엇에 붙어 삽니까? За бид нэр юунд дарагдаж амьдрдаг вүлээ? 말씀에 붙어 살고 교제에 붙어 살잖아요. Бид нэр үгэнд дарагдаж амьдрдаг, нөхөрлөлд дарагдаж амьдрдаг. 근데 내 삶 속에 죄가 들어오면 Харин миний амьдралд гин нүгэл ороод ирвэл 우리는 무엇에 붙어 삽니까? бид нэр юунд дарагддаг байх нь вэ? 스마트폰에 붙어 살잖아. Гар утсандаа.
그죠? Тийм байгаа. 예, 그 먼지 같은 것에 붙어 사는 거예요. Тийм тоосчороо мэдэн зүйл дарагдаж 예, амьдардаг. 그것이 내 손에 항상 들려 있고 Тэр миний гарт үргэлж байж байгаа. 우리가 그것에 붙어 사는 거예요. Бид нэр тэрэндээ ингээл дарагдаад 그래서 амьдардаг. 다윗이 그걸 깨달은 겁니다. За тийм учраас Давид үнийг ухаарсан байна. 아, 내 삶 속에 죄가 들어오면 내가 이 먼지 같은 것에 이게 마음이 붙어서 사는 거구나. Миний сэтгэлд гим нүгэл ороод ирэх юм бол миний сэтгэлийн тоос мэт зүйл дарагдаад амьдарч 말씀과 байна. 하나가 돼서 살아가다가 За үгтэй нэг болж амьдарч байгаа. 스마트폰과 하나가 돼서 살아가는 겁니다. Гар утастайгаа нэг болоод амьдраа явчихдаг. 삼손이 들릴라 무릎에 붙어 있었던 것처럼. За Самсон Дилалагийн өвөр дээр тийм ээ өврийг дэрлээ байжсэн шиг. 예, 우리도 그렇게 될 수 있습니다. Бид нар ч тэгж болно. 예, 죄가 들어오면 Гим нүгэл ороод ирвэл 아무 가치 없는 것에 마음이 붙어서 사는 거예요. ямар ч үн цэнэгүй зүйл миний сэтгэл дарагдаад амьдардаг. 그래서 아, 내가 진짜 아무것도 아닌 것에 마음을 빼앗기고 살았구나. Би бүр жигнэсээ юу ч биш зүйл сэтгэлээ зориулаад амьдраад байгаа юм байна шүү дээ. 그걸 다윗이 깨달았습니다. Тэрийг Давид 어제 ухаарсан. 목사님 말씀하셨죠. За өчтөр пастор хэлсэн. 다윗이 늙었을 때 아비삭이라는 젊은 여자아이를 넣어줬잖아요. За Давид хөгшрөх үед Абишах гэдэг залуу бүсгүйг өөрт нь оруулсан. 다윗이 동침치 않았다고 돼요. Давид түүнтэй унтаагүй. 예. 왜? Яагаад вэ? 그런 것들이 먼지 같다는 걸 다윗이 알았던 거예요. Энэ зүйлс тоос шороо мэт зүйлүүдийг Давид мэдчихсэн. 예, 여러분, 다윗이 이 징계를 다 받고 난 다음에 다윗의 인생을 한번 성경 읽어보세요. За энэ сахилжуулалт дууссан дараах Давидын амьдралыг та бүхний Библи дээрээс уншаад үзээрэй. 세상 모든 것들을 먼지같이 봅니다. Тэр үед Давид ертөнцийн бүх зүйлийг тоос шороо мэт харсан. 그렇게 재산이 많았잖아요. Маш их хэд баялагтай байсан. 예, 근데 그거 다윗에게는 다 그냥 먼지 같은 겁니다. Гэхдээ Давид тэр болгон тэр бүх зүйл зүгээр тоос шороо мэт байсан. 아무 가치 없다는 걸 깨달았다. Ямар ч үн цэнэгүй мэнэдэг ухаарсан байна. 예, 여러분, 남는 건 주님을 위해서 살아가는 시간입니다. Хүмүүсээ үлдэх зүйл бол зөвхөн эсний төлөө амьдрсан цаг хугацаа. 이 세상에 있는 모든 것들은 다 먼지 같은 겁니다. Энэ ертөнцийн бүх зүйл тоос шороо мэтийн зүйл. 예, 마음을 거기 두면 안 됩니다. Сэтгэлээ тийшээ зориулж болохгүй. 마음을 그런 것에 빼앗겨서 살면 안 됩니다. Сэтгэлээ битгий тийм юм болгож амьдраарай. 여러분 인생에서요 제일 중요한 시간입니다. Хүмүүсээ та бүхний үед амьдралыг хамгийн чухал цаг хугацааг өнгөрүүлж байгаа. 저는 생선을 좋아합니다. 자긋을 좋아해요. За би загсан дуртай. 예, 자긋은 어디가 제일 맛있어요? За загсны аль хэсэг хамгийн амттай вэ? 터득어? Толгоон хэсэг үү? 술 뭐가 제일 맛있을까요? Эсвэл аль хэсэг нь хамгийн амттай вэ? 제일 가운데가 제일 맛있습니다. Яг дундах мах нь хамгийн амттай. 예, 한국에 그런 말이 있어요. Солонгос тийм үг гэдэг. 생선은 머리가 맛있다. За загсны толгоо амттай. 제가 거짓말 같아. За тэрийг бол би худлаа л гэж 예, боддог. 먹을 거 없는데 먹는데 시간 많이 걸리거든요. Жин толгоонд нь идэх мах байхгүй. Ихтэй тэрийг идэх гэж нэлээд уддаг. 예, 제일 가운데가 제일 맛있어요. Яг дундах мах нь хамгийн амттай. 예, Их биеийн. 부활하신 예수님이 갈릴리 호수의 제자들 만나셨잖아요. За дахин амьсан Есүс Галил нуурын ирэг дээр Галил нуурын дээр Есүстэй шавнартайгаа уулзсан. 예, 예수님이 뭐라 하셨습니까? Есүс юу гэсэн бэлээ? 지금 잡은 생선 가져오라 하셨습니다. Саяын барьсан загсаа аваад ирээ гэсэн. 그죠? Тэгсэн 예, биз. 지금 잡은 생선을 갖고 오라고 하셨습니다. Саяын барьсан загсаа аваад ирээ гэсэн. 그 지금 잡은 생선이 뭐예요? За дөнгөн сая барьсан загс нь юу вэ? 너 가져봐라 너. Чи өөрийгөө аваад ирээ гэсэн. 지금 잡은 생선은 우리 각자인 겁니다. Саяын барьсан загас чинь бид бүхэн өөрсдөө 그거 갖고 오라. наадхаа аваад ирэх гэсэн. 지금도 주님이 똑같이 말씀하실 겁니다. Эзэн одоо ч яг адилхан хэлнэ. 지금 잡은 생선 갖고 오라. Саяын барьсан загсаа аваад ирээ. 너 자신을 갖고 오라. Чи өөрийгөө нааш аваад ир. 예, 주님이요 여러분 자신을 원하십니다. Хүмүүс эзэн та бүхний өөрсдөө чинь хүсэж байгаа. 예. 사람의 인생 가운데서 가장 좋은 시간입니다. Хүний амьдралын хамгийн одоо сайхан цаг 예, хугацаа одоо. 그게 가운데 부분입니다. 가운데 부분. За тэр чинь яг одоо дундны хэсэг байна шүү дээ. 여러분 그걸 주님이요 그거 원하셔요. Хүмүүс эзэн та бүхнээс үүнийг хүсэж байгаа. 예, 그래서 정말 하나님의 마음에 합한 사람으로 정말 여러분이 다 준비되시기 바랍니다. Тэгээ та бүхнийг үнэхээр бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болж бэлтгэдээсэй гэж хүсэж байна. 그리고 죄가 주는 즐거움보다 그 이기는 즐거움이 훨씬 크다는 걸 맛보면서 사셨으면 좋겠습니다. Тэгэхээр гим нүглийн үдэг баяр хөөр зугаанаас энэ гим нүглийг ялдаг баяр хөөр хамаагүй л амттай гэдгийг бүр амталж мэдэрч амьдраасай хүсмээр байна. 그리고요 За тэгээд 마지막으로 이것만 생각해 볼게요. за хамгийн сүүлд үүнийг хэлээ. 왜 하나님은 다윗을 징계하셨을까? Яагаад бурхан Давидыг салгажуулсан бэ? 다른 보세요. 사울이 죄를 범했을 때
다윗을 바꿔서 다윗을 왕으로 세우셨잖아요. За Саулыг гимнүгэл хийхэд бурхан Саулыг солиод Давидыг босгоод ирсэн. 그러죠? Тийм биз дээ? 그럼 생각해봐요. Одоо бодоод үзтээ. 사울이 지었던 죄하고 Саулыг хийсэн гимнүгэл болоо 다윗이 지었던 죄하고 Давидын хийсэн гимнүгэл. 어떤 죄가 더 큽니까? Энэ хоёрын хийсэн гимнүглийнх нь аль нь илүү том бэ? 어찌 보면 다윗이 지은 죄가 훨씬 더 클 수도 있는 거예요. Яг харах юм бол Давидын хийсэн гимнүгэл хамаагүй том байхгүй юу? 근데 사울은 버리셨거든요. Гэтэл Саулыг хайсан. 예. 근데 다윗을 징계하셨습니다. Харин Давидыг салгажуулсан. 그리고 다윗은 그 징계를 잘 받았습니다. Давидын салгажуултыг сайн хүлээж авсан. 예. 고난도 잘 받았고 Зовлон сайн хүлээж 연단도 авсан. 잘 받았고 Дасгалжуултыг сайн дэссэн. 징계도 잘 받아냈습니다. Салгажуултыг гэсэн сайн хүлээж авсан. 예. 왜 하나님은 다윗의 인생에 그렇게 많은 고난도 주시고 연단도 주시고 또 징계도 주셨을까요? Яг бурхан Давидын амьдрал тийм их зовлон, сорил, дасгалжуултыг өгсөн бай. 그 이유가 있습니다. Шалтгаантай. 예. 그 이유가 사무엘하 23장에 나옵니다. Түүний шалтгаан бол 2 дугаар Самуэль 23. 이 다윗의 마지막 말이죠. Тэр бол Давидын бүр эцсийн үг, сүүлчийн үг нь 자, 사무엘하 2 дугаар Самуэль 23장 23. 1절 5절입니다. 1절부터 1절부터 5절까지예요. 1-5 хүртэл 읽어볼게요. За уншия. Эдгээр нь Давидын сүүлчийн үгсэм өндөр дүргэмжлөгдсөн Яаковын бурхнаар тослогдсон Израилийн яруу дуулалыг бичигч Есийн хүүгүүн Давид тунхаглаж байна. Эзний сүнс надаар дамжуулан айлдав. Түүний үг миний хэлэн дээр буй. Израилийн бурхан зарлиг болов. Израилийн хад надад хэлв. Бурханаас айн имэж зөв шударгаар хүмүүсийг захирддаг хүн нь наран мандах өглөөний гэрэл үүлгүй цэлмэг өглөө. Борооны дараах нарнаар газар дургах ургамал ногоо мэт ажгуу. Миний гэрч бурханы хувьд мөн ийм босоо. Учир нь тэр надтай үрд мөхийн гэрээг байгуулж бүгдийг эмхлэн хамгаалжээ. Миний хамаг аврал ба хүслийг бурхан үнэхээр өсгөх босоо. 자, 보세요. 이게 다윗의 마지막 말이죠. Энэ бол Давидын сүүлийн үгс. 예. 자, 고난을 잘 이겼습니다. Зовлон сайн ялаад гарсан. 연단도 잘 이겼습니다. Дасгалжуултыг сайн дэссэн. 예, 하나님 주신 징계도 잘 받았습니다. Бурханы өгсөн салгажуултыг гэсэн сайн хүлээн 그리고 авсан. 이 사무엘하 23장에 이렇게 이야기를 하잖아요. За тэгээ хамгийн сүүлийн удаа 2 дугаар Самуэль 23 дээр ингэж хэлсэн байна. 높이 올려온 사람 야곱의 하나님께 기름 부음 받은 사람 이스라엘의 노래 잘하는 사람이 말한다. Өндөр дүргэмжлөгдсөн Яаковын бурхнаар тослогдсон Израилийн яруу дуулалыг бичигч Есийн хүүгүүн Давид тунхаглаж байна. 예. 노래 잘하는 사람. Яруу дуулалыг бичигч. 하나님 앞에 노래하는 인생으로 인생을 마칠 수 있었죠. Тэр бурханы өмнө яруу дуулалыг дуулж байгаад амьдралаа дуусгасан байгаа 예. биз. 하나님이 왜 다윗을 그렇게 고난을 주시고 연단을 주시고 징계를 주셨느냐? Бурхан яагаад Давидын амьдрал зовлон дасгалжуулалт салгажуулалтыг өгсөн 예, бол 하나님 앞에 노래하는 인생으로 끝나게 해주시려. Бурханы өмнө тиймээ дуу дуулуулж байгаад амьдралыг нь дуусгах гэж. 예, 하나님 앞에 영광스러운 이름으로 남게 해주시려고. Бурханы өмнө түүний нэрийг сүр завхрантайгаар үлдээх гэж. 고난 주시고 연단 주시고 그렇게 징계하셨던 거. Зовлон өгсөн, дасгалжуулалтыг өгсөн, салгажуулалтыг өгсөн байна. 보세요. Хараарай. 다윗이 이 징계를 받았잖아요. Давидын 이 салгажуулалтыг 고난을 авсан. 받았잖아요. Энэ зовлон авсан. 그 다음에 다윗이 뭘 합니까? Тэрний дараа Давид яасан бэлээ? 자기가 성전을 지을 수는 없었지만 Өөрөө ариун өргөө барьж чадахгүй байсан чи. 솔로몬이 성전을 지을 수 있는 모든 준비를 다 해주잖아요. Соломон ариун өргөө барихад хэрэгтэй бүх зүйлийг бэлдэж өгсөн. 성전을 지은 사람은 솔로몬입니다. Ариун өргөө барьсан хүн бол 그런데 Соломон. 그 성전을 지을 준비는 다윗이 다 해준 거예요. Гэтэл ариун өргөө барих бэлтгэлийг бүгднийг Давид хийгээд үлдээсэн. 어쩌면 그건 솔로몬의 성전이 아니라 다윗의 성전인 겁니다. Тэгэхээр тэр бараг л нэг өсөндө Соломоны ариун өргөө биш, Давидын ариун өргөө. 그죠? Тийм байгааз. 예, 그 준비는 다윗이 다 해줬거든요. Бүх бэлтгэлийг нь Давид хийгээд үлдээчихсэн. 하나님은 그거 해주시려고 했던 겁니다. Бурхан үүнийг одоо хийж өгөхийг хүссэн 그리고 байна. За тэгээд 이스라엘의 모든 왕을 평가할 때 Израилийн бүх хаадуудыг дүгнэхдээ 누가 기준입니까? хэн хэмжүүр нь боллоо хаадуудын? 다윗이 기준입니다. Давид хаадын хэмжүүр болсон. 다윗 같지 않았다고, Тэр Давид чиг байсангүй. 다윗처럼 행했다고 Тэр Давид чиг үйлдэлээ. 다 그렇게 평가하셨잖아요. Бүх хаадыг ингэж хэмжсэн. 봐요. 다윗이 고난 받지 않았다면, Давид зовлон амсаг 그 болоод 징계를 잘 견디지 않았다면 энэ салгажуулалтыг сайн дэсэг болоод 다윗은 그냥 거기서 끝나는 겁니다. Давид тэгэл дуусгасан. 그런데요, Гэхдээ 모든 왕의 기준으로 다윗을 세워 주시기 위해서 그런 시간을 주신 겁니다. Давидыг бүх хаадуудын хэмжүүр болох гэж Давидэд ийм цаг хугацаа өгсөн байна. 예.
그리고요. За тэгээд 진짜 큰 축복이 뭐냐면 жинхэнэ агуу ерөөл юу вэ гэвэл 이 23장 5절입니다. 23-ийн 5 дээр гарч байна. 이 5절에 보면 23-ийн 5 дээр 내 집이 하나님 앞에 이같지 아니하냐 하나님이 나로 더불어 영원한 언약을 세우셨다고 돼 있죠. миний гэрч бурхны хувьд мөн ийм босоо. Учир нь тэр надтай үрд мөнхийн гэрээ байгуулж. 예. 이 영원한 언약이 뭐냐면요. За үрд мөнхийн гэрээ нь юу вэ? 다윗을 통해서 예수님을 보내주실 언약입니다. Давидаар дамжуулан Есүсийг явуулах гэрээ. 예. 이게 여기서 말하는 영원한 언약입니다. Энэ бол энэ дээр гарч байгаа үрд мөнхийн гэрээ. 마태복음 1장에 족보가 나오죠. Матай 1 дээр ургийн бичиг гардаг те. 그 족보에 뭐라고 나와요? За тэр ургийн бичиг юу гэж гардаг вүлээ? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Авраам, Давидын үрдэм, Есүс Христийн угийн бичиг. 만약에 고난과 징계가 연단이 없었다면 Магадгүй хүний амьдрал зовлон дасгалжуулалт байгаагүй 그 байсан бол 마태복음 1장에 다윗의 이름이 들어갔을까요? Матай 1 дээр Давидын нэр орох байсан болов? 안 들어갔을 거예요. Орохгүй шүү дээ. 그 영광 주시려고 고난도 주시고 연단도 주시고 징계도 주셨던 겁니다. Тэр суу болдрыг өгөх гэж зовлон өгсөн, дасгалжуулалтыг өгсөн, сахилжуулалтыг өгсөн байна. 그러면 자, 우리를 징계하시는 이유도 뭘까요? Бидний ингэ сахилжуулалтад байгаа шалтгаан юу юм бол? 우리에게 고난과 연단을 주시는 이유도 뭘까요? Бидний зовлон одоо дасгалжуулалтыг өгөх шалтгаан юу юм бол? 노래하는 사람으로 인생을 마치게 하기 위해서 Яруу дуулыг дуулж байгаад амьдралыг нь дуусгах гээд. 다윗에게 주셨던 그 영광 우리에게도 주시기 위해서 Давидд өгсөн тэр алдаргаа бидэнд гэсэн өгөх гэж. 고난도 주시고 연단도 하시고 징계도 주시는 겁니다. Бидэнд зовлон өгж байгаа, дасгалжуулалтыг өгж байгаа, сахилжуулалтыг өгж байгаа. 우리아의 아내를 범했을 때, Өөрийг их нэртэй унтах үед, 우리아를 죽였을 때 өөрийг алах үед 다윗의 인생이 거기서 멈출 수도 있었잖아요. Давидын амьдрал тэнд дуусч болох байсан. 굳이 하나님께서 다윗을 회복시켜 주신 이유가 뭐냐? Яагаад заавал бурхан Давидын амьдралыг ингэ дахин сэргээж өгсөн бэ? 영광 주시기 위해. Алдрыг өгөх гэж. 다른 이유 없습니다. Өөр шалтгаан байхгүй. 우리도 마찬가지예요. Бид нар ч яг адилхан. 하나님은 우리에게 영광을 주시고 싶어 하시는 겁니다. Бурхан бидэнд суу алдрыг өгөхийг хүсэж байгаа. 여러분 봐봐요. За хүмүүсээ хардаа. 엘리야 알죠? Илияг мэднэ үстэй. 열왕기상 19장에 보면 1-р хад 19-дээрээс харуул. 엘리야가 그 광야로 가서 자기 죽여달라고 이야기하잖아요. За Илия чөлрөө очиод намайг энд үхүүлээч гэсэн. 네, 하나님 Бурхан минь. 그만하면 좋겠습니다. Одоо би ингэж болмоор байна. 예, 다 이제 그냥 여기서 죽었으면 좋겠습니다. Би зүгээр эндээ өгчмээр. 예, 그래서 동굴에 들어가죠. Тэгэд нэг агуур ордог те. 예. 실망해서 동굴에 들어간 거예요. Цөхрөөд бүр шантраад агуур ордог. 근데 하나님이 그 엘리야를 불러내셨습니다. Бурхан Илияг дуудаж гаргаж ирсэн. 먹여주시고 힘을 주시고 다시 세워주셨잖아요. Хоолоо тэнгэрүүлээ дахиад босгосон. 왜? Яагаад вэ? 왜? Яагаад гэсэн бэ? 영광 주시려고. Түн суу алдрыг өгөх гэж. 열왕기하 2장에 보면요. 2-р хад 2-ыг харуул. 엘리야의 마지막이 기록되어 있습니다. Илиягийн амьдралын сүүлчийн хэсэг бичигдсэн байна. 엘리야는 뭐 타고 하나님 나라에 올라갔습니까? Илия юу унаад бурхны улс руу очсон бэлээ? автобус 타고 왔나? автобусын суугаа явсан бэлээ. 뭐 타고 갔어요? Юу унаад явсан бэлээ? 렉서스? 렉스스. 뭐 타고 갔어요? Юунд суугаа явсан бэ? 회리 바람을 타고 올라갔다고 되어 있습니다. Хөөсөл. 그죠? Нэг аваа явсан 예, зардаг шүү дээ. 마착 아니에요. Морин дэрэг биш. 예, 회리 바람을 타고 올라갔다고 되어 있어요. Хөөсөлг түүнийг дээш аваа явуулаад гарч 예. байгаа. 자 그러면 열왕기상 19장에서 만약에 그때 죽었다면 Магадгүй 1-р хад 19-дэр тэр үед өвчгсөн бодвол 하나님 저는 족합니다. бурхан би ингээд 그냥 хангалттай 죽여주세요. Наваа та зүгээр энд өхүүлчих. 하나님 그래 죽고 싶어? 거기서 만약에 죽게 하셨다면 За магадгүй бурхан өө тийм үү өхмөр аваа мөгөл тэнд нь өхүүлсэн бодвол 엘리야는 거기서 끝인 거예요. Илия тэнд тэгэл дуусах 예, байсан. 낙심해서 그냥 그 광야에서 죽었다 끝이에요. Тэр цөл рүү очиод шантраад тэндээ өглөөгээл дуусах 이 байсан. 마지막 멋진 하나님께로 올라가는 이 장면이 없잖아요. Сүүлчийн удаа тийм ээ ингээд дээшээ өргөдөг тийм сүр жавхлантай дүр зураг түүний амьдралд үлдэхгүй байх 그러니까 байсан. 하나님은 무엇을 숨겨두셨냐면 Бурхан юу нуусан бэ гэвэл 이 멋진 마지막의 결과를 숨겨두시고 엘리야 보고 너 일어나라고 하신 거예요. Гү тэр гайхалтай тэр сүр жавхлантай сүүлчийн үзэгдлийг тийм ээ үлдээж гисэн байсан учраас Илия бос гэсэн байна. 예, 너 일어나. Чи босоод 너 ирээ. 일어나야 돼. Чи босох хэрэгтэй. 예. 영광을 숨겨두신 겁니다. Бурхан суу алдраа нууцсан 우리에게도 байсан. 마찬가지예요. Бид нар ч яг адилхан. 마지막이 얼마나 멋있을지 우리 몰라요. За бидний төгсгөл ямар үзэсгэлэнтэйгээр ямар гайхалтайгаар дуусах үедийг бид нар мэдэхгүй. 그죠? Тийм биз дээ. 그런데 엘리야가 올라갔던 것보다는 더 멋있는 모습으로 올라갈 거예요. Гэтэ бүгд Илия дээш явснаас илүү үзэсгэлэнтэйгээр сүр жавхлантайгаар дээш явах болно. 왜? Яагаад вэ? 엘리야는 회리 바람 타고 올라갔잖아요. Илия хөөсөл дээш аваа явсан. 우리는요. Харин 예수님 직접 오실 겁니다. бид нар Есүс өөрөө авахар ирэх болно.
우리는 예수님이 직접 우리를 데리러 오실 거예요. Есүс биднийг өөрөө ирээд авах болно. 그 영광이 기다리고 있으니까. Биднийг тийм суу алдар хүлээгээд байна. 우리 신앙생활 잘해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид итгэлээрээ сайн амьдрах хэрэгтэй байгааз. 맞아요. Тийм байна уу? 마태복음 17장 한 절만 볼게요. За Матай 17-оос ганц ишлэл харъя. 마태복음 17장에 보면 Матай 17. 예수님이 변화산에 나타나시는 모습이 나와 있습니다. За Есүс уулан дээр хувирсан талаар гарч байгаа. 3절 Матай 17-гийн 3. 읽어볼게요. За 3-ыг уншийе. Харагтун Мосе Элианаар түүнтэй ярилцах нь тэдэнд үзэгдлээ. 자, 예수님이 변화산에서 부활된 그런 아름다운 모습으로 잠깐 변화된 걸 제자들에게 보여주셨어요. За Есүс уулан дээр одоо төр хугацаанд өөрийнхөө тийм үзэсгэлэндээ сүр жавхлан дээр дүр төрхөө хувирч үзүүлсэн байна. 근데 그 자리에 누가 왔어요? За тэгэхэд тэнд хин юм байсан бэ? 모세와 Мосе, 엘리야입니다. Илия байсан. 그죠? Тийм байгааз. 만약에 열왕기상 19장에서 엘리야가 죽었다면 Магадгүй Нидэрхад 19 дээр Илия өвчихсэн болол. 여기 내려왔겠어요? За энэ дээр үзэгдэх байсан болов? 예? 아니에요. Ийж бууж ирэхгүй байх 예, байсан. 이 영광스러운 자리에 엘리야가 없었을 겁니다. Энэ сүр жавхлантай байранд Илия гарч ирэхгүй байх байсан. 그러니까 봐봐요. За тэр хараа л та. 회리 바람을 타고 쫙 올라가는 그 멋진 모습으로 데려가셨잖아요. За хуус алхаар тийм ээ түүний ингээл үнэхээр сүр жавхлантайгаар дэше аваа явсан. 그리고 예수님이 변화산상에 계실 때 크기에 그 엘리야가 또 나타난 겁니다. За тэгээд Есүс уулан дээр хувирах үед Илия дахиад гарч ирсэн. 예. 그때 잘 일어났기 때문에 Ягаад вэ? Тэр үед сайн босч ирсэн 그 болохоор. 실망된 자리에서 잘 일어났기 때문에 Шантарсан газараасаа дахин босч ирсэн болохоор. 예수님과 다시 변화산에서 엘리야 또 나타난 겁니다. Есүстэй хамт дахиад энэ Есүсийн хувирсан уулан дээр Илия дахиад гарч ирсэн байна. 여러분 주님 주시려고 하는 영광이 있습니다. Хүмүүс эзний өөхийг хүсэж байгаа суу алтар гэж байгаа. 잘 보세요. За хараарай. 멀리 보셔야 됩니다. Холыг хараарай, асыг хараарай. 예. 이 땅에서가 아니고 Энэ газрыг биш. 좀 멀리 보세요. Жохон холыг хараарай. 그러면 유혹을 이길 수도 있습니다. Тийм бол урагдлахыг ядаад гарч чадна. 그러면 실망됐을 때 일어날 수도 있습니다. Шантарсан үедээ босоод ирч чадна. 예. 주님이요. 일어나라 하십니다. Эзэн бос гэж байна. 영광 주시기 위해서 고난도 주시고 책망도 주시는 거예요. Суу алдрыг өөх гэж зовлонч өгдөг, сахилгажуулалт ч өгдөг. 예. 그래서 이 학생 시절에 정말 유혹 많을 겁니다. Тэр энэ оюутан үед урагдлага үнэхээр их байна. 근데 하나님 주시는 기회도 많습니다. Тэгээ бурхны өгдөг боломж гэсэн олон байдаг. 예. 그래서 정말 잘 준비하면 좋겠고 Тэгээ та бүхний сайн бэлдээсэй гэж хүсэж байна. 예. 하나님 마음에 합한 사람으로 Бурхны зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болч. 그렇게 주님 다시 오실 때 주님 앞에 멋진 모습으로 우리 다 서야 되지 않겠어요? Ингээд эзний дахин ирэх тэр өдөр эзний өмнө бүгдээрээ сүр жавхлантайгаар зогсох хэрэгтэй биш гэж юу? 예. 다윗의 마지막 모습, Давидын сүүлчийн дүр төрх. 엘리야의 마지막 모습 Илиягийн сүүлчийн дүр төрх. 너무 멋지죠? Үнэхээр гоё байгаа ч тийм. 예. 그 영광 주시려고 하는 겁니다. Тим суу алдрыг бидний гэсэн өгөхийг хүсэж байгаа. 그래서 죄가 주는 즐거움보다 죄를 이기는 즐거움 그것으로 신앙생활 잘하셨으면 좋겠습니다. Тэр гим нүглийн өгдөг баяр хөөрөөс илүү гим нүглийн ялдаг баяр хөөрөөр итгэлээр илүү сайн амьдраасай гэж хүсэж байна. 예. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 사랑하는 주님, 우리를 구원하신 은혜 감사합니다. Хайрт эзэн минь биднийг аварсан нэгүсэлтэн талархаж байна. 우리 사랑하는 대학생 형제 자매들 함께 교제할 수 있는 시간 주셨습니다. Хайрт оюутан ахын дүүстэй хамт нөхөрлөх цаг хугацааг та бидэнд өгсөн билээ. 주님의 마음은 합한 사람으로 이 청년의 때를 잘 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Эзний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн болж энэ залуунаасаа сайн өнгөрүүлж чадах туслаарай. 우리 형제 자매들이 가는 그 학교가 이들을 통해서 구원의 복을 받게 해주시옵소서. Манай ахын дүүсийн очсон сургууль энэ хүмүүсээр дамжуулан өрөөгдөх та туслаарай. 더 많은 영혼들이 이들을 통해서 구원받을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Илүү олон хүний сүсэндээ ахын дүүсээр мань дамжуулан аврагдах туслаарай. 하나님이 주시는 그 영광을 우리 모두가 바라보고 살아가게 해 주시옵소서. Бурхны өгөхийг хүсэж байгаа тэр алдар гавийг бүгдээрээ хараад амьдрч чадахад туслаарай. 썩어지고 세상 헛된 것에 마음 빼앗기고 넘어지지 않도록 모두를 지켜 주시옵소서. Ялзарч устан үгүй байх энэ ертөнцийн хоосон зүйл сэтгэл зүрхээ алдахгүй байхад хамгаалаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 아멘. 예, 감사합니다. За баярлалаа. Нэг. За оюутнуудад хэрэгтэй үгийг дамжуулж өгсөнд баярлалаа. Тэгээ сая үгийг сонсож байхдаа нөгөө зорилгоо огт мартаж болохгүй талаар бас хэлсэн шүү дээ. Тэгээ Давид зорилгоо мартах үед Ким нүгэл орж ирсэн гээд. Тэгээ энд байгаа манай оюутан залуучууд ч гэсэн яг их сургууль яг яах гэж суралж байгаа.